jwale ka language o tla ba attracta na ke ra wa go no re nka ba attracta a go kgonege nne ya awa ba re dilo di monate a krobon a wena ke a te pona jwale a wa re a leboga moroka a kitle ka mo go wena ngwanesho ke no tša sebaka se ke go fe sona ebile ke go dumediša le go go amogela lenane go la pitšentše kgolo ebile ke tshepa gore o bile le weekend e botse o bile le letšatši le le botse la maabane go fihla re kopana gape le kgono balli ba rena ke ba ba go rogile gomme ke tlo no tša sebaka se ngwanesho le ka ge ke go dumediše ke go amogetše gore o ba dumediše semmušo o ba amogele semmušo le batheeletše ka moka le babogedi ka moka ga bona kua gae ke moka re tle re kgone go tsena ditabeng prof a ke go leboge malome ka kapa a ke go leboge thata a ke go tamiše a ke tamiše baruti ba porofeta ke a letamiša mangaka a setšo ke a letamiša magoši a borena ke a letamiša ba motse batheeletši ba bagolo ke tamiša ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke tamiša ba batlilego ka mo dipitšeng le kgono ke sa lebale bagalabe ba ke hlolego le bona bontate Malefo le bontate Makua re a ba tamiša le bona magageshu le kae all right re a khuluma ka mo oh se a khuluma ngapha all right ga le dume go ithuta sepedi le kgono le a duma a re buleleng sepedi ya a re buleleng sepedi se se le kae a wa le nna ke teng a tsa ke teng mama ke teng kudu ya le jwa kae gaena re tswa ko Ramkgeletsane o le jwa mo gae ka mo Ramkgeletsane ke ba ga mang Bagantuli all right se se ke mang ka leina Promise Bagantuli Promise Ntuli kuku ke mang ke Mantule Ramkgeletsane o e beile ga botse mma ke Mantule a ge tate ka mo nke le lokšetšang tate le kopelwana ka fawe ya ke Ntuli Lucas Ramkgeletsane ke ntate Ntuli ka ke Lucas ka kwa Ramkgeletsane Nan ke nna Joseph Malombo Ntuli Malombo ya mhlalukwana boragi bolo na ngani bolelinya ne bese le ngala ngako fika ngwesa no kontiswa gele na ya salama misaje se tata mhlalukwana ya ngibe sawo right no siyathokoza mhlalukwana thokoze khulu ya re lebo o kinya kilori mhlalukwana wa periskipa sa go swana le saka dinya kilo swana gape okay di thoma ke mang di thoma ke papa ka mo go ba di thoma ke mang khaitšedi ya ka mola ke ena a rometše molaetša mara ka gahla ke ge ke mmotšiša ke re ka gore o ka re wena o ngwana ene o ka re o setlogolo mara o bolela mathata ka lapeng la bommago na ba ka moo ba kae a re ba gona ka re ba kgopele gore re ba bolediše ke bo malomage ba o ke mogatša malomage go era gore re swere batho ba maleba ba e leng gore re tla kgona go berekišana le bona ga botse ka kua lapeng la ga Ntuli jwale ka ge Promise le setlogolo Promise sebaka se ngwaneshu ke sa gago kapa ke re ke sa lena sa gore le hlaloseng dilo ka moka ga tšona tše e leng gore di a le tshwenya ka kua ga Ntuli dilo ka moka ke ngaka Moremi ke nna ka kapa ke Malefo ke Makua ka mola thekgang ditho le tšee nako ya lena le re hlalosetšeng mathata a lena ka moka ga ona ge se a tla ba hlalosa mola mogatša malome o tla ba theeleditše gore ke efeng ye o sa e beng ga botse kapa ke efeng ye o sa e bolelang o tla tlalletša nabo malome ba sa wenzang jalo mara nnete fela ko gore re hloka ditaba ka moka gore mokgalabo ga Moremi a tla kgone go tseba gore
o le thuša go tloga kae go fitla kae ene o le thuša ka eng le eng le eng. Ge le ka tlela bolela dilo di half go tlo ba le tše ileng gore o tlo re ga a le thuša godimo ga tše le di boletšeng tše le sa di bolelang tša tšwela pele tša le tshwenya. Jwale ge le di boletše ka moka ge a le thuša o le thuša godimo ga tšona ka moka re ya kwana ke re bana bešo. Ga go sane go mo le tlo mmonang la dula fase le ena la mo hlalosetša ye ke yona nako ya mathomo ebile ya maleba gore ge re kgaogana bošegong ba lekgono re kgaogane a kwele ditaba tše di le tshwenyang ka moka ga tšona mathata a lapa la ga Ntuli, and then a kgone go tseba gore ke ba thuša jwang ba ga Ntuli. A kere mathata a bolena a tseba ke lena nna ga re a tsebe re tlo kwa ka lena gore le tshwenya ke eng. A kere batswadi le lokologeng le di boleleng ka moka le seke la šia selo morago. Nkore ke bapale sengwenyana se se fa sengwenyana se ke sona sa go lokolola promise gore nke tle o re fe ditaba tše ka botlalo ka baka la gore a wa tsona re ya di tsoma man. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Difounu di ba silente ga re bitše maina a dingaka a ba porofeta le a dikereke mo moyeng. Ge ka ba motlho mongwe ke laya e nyangeni se letlano e bja gore wa re ile ra ya ngakeng ra hwetša jwale ra ya kerekeng jwalo ga re bitše maina a baagišane ka maina a batswadi ga re bitše maina a dikereke jwalo ka ge šitše ke tlhalositše. Se sengwe gape ga re dumelele mahlapa mo moyeng, and then se sengwe gape ga re tsenane ka ganong ge o nyaka go bolela o emiša letsogo ke moka o la ga fetša ra go fa sebaka le wena wa bolela, and then ka baka la gore ge re tsenana ka ganong e tle e ba o ka re wo a tsenang o mong ka ganong o šitiša wo gore a se ka tšweletša tše dingwe mola nna re nyaka ditaba ka moka. A ke re letle mo le tlo nyaka thušo jwale nnete ke yona e thušang motho, nnete ke yona e godišang motho, ebile nnete ke yona e nyakegang gore motho a hwetše sa se nyakang. Tia di le kgaetše diaka thathele le thuba ngiloshise baba Mremi nontate Kakapa ngiloshise nabalaleli beMotse Radio Station. Njengoba sengishilo ukuthi ngiupromise wakwaNtuli eRamkgeletsani ngizela ngenkinga yakagogo shukuthi ngiqale from kusaphila ugogo bekahlala nami, kwathi ngelinye ilanga makazokugula kwavela isivunguvungu kwabe kuthi ubethwa stroke. Ugogo wahlala nokugula lokho until azoshona, ene actioneni kwakhe ngithi yena umalume lona bebangazwani, behlezi kuliwa right through kuyaliwa. Umalume uthuka ugogo, kwaba nelinye ilanga ugogo athi kumama ubhutange umalume like amuntu omfishani mara ubuso ngebakhe. Ugogo simbeke jama kancane ugogo uphupha umalume umalume umbona njengomuntu umfishani tokoloshi mara ubuso bakabani ngebaka malume. Okay ungaqhubeka. Okay ugogo abhubhe ekhaya akusiba abantu abaphumako since ngabelethwa bengabangaka akaze siphume. And in 2022 kwabhubha umalume ubhubhe eSkirleki ngoba ngathi beka emnyanyeni makabuya endleleni lapho kuyiSunday shuthi wawa lapho bomthola nini ngomvulo ekseni athola babantu muphilo batshela lo. Okay ukuthi udinga idrip December. Shuthi mina ngifonela ngimakhelwane ekseni uyangitshela ukuthi kunomuntu la egate nekhenu yakagogo wakho, ene ngathi uvukwe bezimo uyasho ukuthi la ekhenu kunendo, ene wakhuluma nangomalume lo wabhubhayo wabhubhela sazi ubhubhele endleleni or eclinic apho.
washo ukuthi kunento lana egeyidini esihlahleni umalume bekakhona abomalume zange bamvumele ukuthi angene. Okay right, washo ukuthi ende kuzokuphuma esinye isidumbu. Saphuma vele mamkhulu wamashona. Jama kancane. Malume muthushule umola gating uri o bona selo ka mogare ga lapa. Ene selo se se mo motlhareng. And then lena malume le gana a tsena. Ene motho o re lehuli etla le lengwe. Ene se se o re ke nnete lehuli tlile. Wa ile bele mogane tsa tsena motho. Re mona ka re ke motho a tswang mo jwaleng go di taverning so ka mkhona etsa ka ho. Oh le mmone o ka re ke motho a tswang go tonwela madila. All right, o ka tswela pele sese. Okay, Max senjalo la yena lo muntu lona beka se gate njengoba makhelwana ngitshela ukuthi enokhulumile promise ukuthi izinto zakagogo kwakho azilungi. Bazokuba khona abafundako ene kunjalo amakhazini ami achadileko ayi2 babhubhele babantu babo. Omunye umntu wakhe wamchiya. Enenthina abanye laba amakhazini ami sinaba abantu mara abantu bethu sihlezi nabo kumnandi mara yokuthatha abayiphathi. And then kuthe kunjalo inyanga yona le epheleleko le sibulunge omunye godu malume nangihlezikwa ngedwa ngathi awangeze kwakhonakala. Fanele ngibawe usizo ene nangaphandle kwalokho umalume nangu since 2011 uphathekile ukuthi uphayithwe yini asazi ngoba ibile makanje ungqono bekahuhuba ngathi inyoka umalume lo umalume lo malume ga botse ba bothata ba gage ke eng sese angizobabakapa mtate moremo ukuthi ekhaya abaphumi ngathi kunento ebavalileko abaphumi. Okay. O ka tswela pele re botshetse dingwe? Ngithi umalume banomfo wabo abazwani. Umalume uphela ihliziyo umalume loyo ngale. Uphela ihliziyo wathi ukhuluma naye mhlambe wakhuluma ngendlela angafuni ngayo. So mari ngiyacatshwana khona lapho. Ngoba ngikhuluma nje wakhe wabetha nalo obhubhileko lo ukuthoma lo wawako lo ngikhona ambetha. So ikinga angazi ukuthi yini. Malume go ra thome go bajwa so go diragetseng nke le ishe mo go malume ganyana. Bolwetse bo thomile ne malume. Sure. Bo thomile ne bolwetse bo malume. Bolwetse bo thomile ka 2011. Silo wane lwale kina ni 14 years ke tsere ke bolwetse bo. Elo bolwetse bo o re bon thome bolwetse bo. A ke tsebe a botse o re bolwetse bo. Bo thome bo kostile keng. Mara ntse ke tsebago ke tseba gore sale ke le tsori ya ke lo ko moitsofu ne jale mo moitsofu mo me ona le mthalo mongwe a nratile ne mthalo a nratile e ka re ke ka ba da me mo yena gane ona le monna o mongwe wa ratana le yena ne ene nna ka dula mo mthalimo o magausi le mthalo monna o ampusha ari tloga mo mthaleng wa ka jale nna ke maikala o nkuba jwang mo mthaleng wa ka ne yona nkuba so nkuba ya ko mbetha motho a vela thoma go nkitimisa ene mo veli mo shopong go niwa majwala mone a nkitimisa ka thoma ka round a shopo a so round a shopo e kana kana gore motho mo tsong go baja o tsombetsa ke saka ka topa le fikane le fikale ke le ka mmesa ka lona mo shogong le fikale a so mmesa mo lona shogong
Ikukushila gore ba re batho bao sa le ba tsopa le seka leo ba re ile a re moswarisi motho one ga motsogela ene batho ba ke masangano a mongwe ba re o nna kiane and then a ba re go dira ka mokgo nna ka se be le bothata ebile le motho o phiti man o phiti nka re 4 years after 4 years motho a hlokofala jwale ka nagana gore ba re ke nna e ka bane motho ba re special sa le ba mo fa ka lesenkana a ka kuthietsana gore ke nna le ke nagana gore ba santja hlokofala nna letsatsi leo mara motho o tšere 4 years ne jwale a ke kgone o saloganyane o ke ka tloga toropong ka 2011 ke tsene mo gae mo e ke blasterela magoa gabotse ane magoa ba nratane ka tloga toropong ka gobane toropong go setse go sena le mmereko o tšere ke batho ba bangwe ba re ke matlo a ka ntle gore jwang ka re nkampane kwa bereka gae mane ke yo go blastera a ke fisa mo gae ke thoma ke a bereka metseng ba mpatela ka fisa ke mo metseng e mengwe ya ringaka e wrong ka bereka au mafe a ke seno bereka mo metseng o bampatela mara mafelelong a ba kwana le nane nna kana ngala mmereko awa mane go ya le go ya awa manna ke no re ke bereka mo gae ke gabotse mane e mo bereka mo gae ke saula ao kana bona tlhogo ka e thikinyega a ke re ke ka e swara tlhogo ya ka ya thikinyega ka makala jwale ka fetwa motho mongwe nkare wa hlanya ke tsamaya go swana le noga bana ba ntšhaba a ke sa tse le go bolela ke kgone ba gaya bankwi seata sa ka se sa bereka sela sa go blastera ene be ke tseba mmeleko le gone jwale voice yaka a e rege o na le ntho engwe ya nkgobatša mo mmeleng wa ka nkare ke noga bošego ke robala tlhogo yaka ke gore go na bošegenyega ke re ke a e swara ke kgone ene mlala wa ka o nna o gobane mlala wa ka o a o sa ba straight ne ene ka mo gae re kereile ntho engwe ya gore makatša thata nna le abuti ya ka re a lwana re išana dikgotho maphodisa a re abuti yena o a ka o a re kwana ebile le gone bale a re boledišane ne mara a ke bona batho ba bangwe ba tsamali ba abuti ba bona wa etse go mnate ba thušana ba dirang mara nna ke sira sa gagene ene ntho mmakatšago mma waka sale a na le 74 years mma waka a thoma a nobetswa ke stroke ka makalane o tlhokobetse bolaile ke stroke seo mara be senyako ya gago gore a tlhokofalene ao after ngwaga o so fele man stroke sela gore sebetšile nna a sa tseba gore ke stroke empetsilego e mara digo ngwamaka bele e se sebaka a lwala le nna ka lwala o fetitišang ngwama wakane ulateje abutaka kunoya mnyanyeng abutaka awufanje abuye gae a timela abutaka a robala mo gongwe nkare go mmela jwang so jwang bo nkare ke metsi so ke metsi abutaka fruga wetsi mo o swanele gore abutaka o yena abutaka faya a o mosola a fisa mosola mola abutaka a sa kgona bulela a sa kgona dira selo ne abuta mmitše ka lena wa sa bolelane a ba betša ambulance a ba mo fa ka gare ga ambulance a ba thoma ba ya kua ba mo ba seabuswa tšene a butsa ka a tlhokofala rena ra makalagane gore go iragalang a butsa kano tlhokofala soma rena ra e tsamaela ntho yone o itse go sabe wa sela ntho eo kwata motho o mongwe ba re motho wa phasa ba ya sideleza ke bana ba baetso le basadi banyana ba babedi wa tseba mara nna ke makedi ba re wa wanetse gone sikeleza a thila metsi ya yotlhe ya ramogeletsana o tile gae straight mo gating a ja bulela a re ka mo bana ba mo ba rutegile ene ba kere mmeleko ene go na le stupu se se tswilego ene batho ba mosie ba stia magato stupu seo ne ene gone jalo go na le selo se se go mtshareng koko go mtshareng se nsega selo se go mtshareng ke selo sa mohuta mang selo se wa stil ma go bulela re kiri go na le selo mo tshareng se nsega o re ke noga o re ke ngwara ena bulela a ke ntla ye ke go bolela
kgopela gore ke tlene mane ke tlo ibutsa ditaba tsa ka mone a butaka a mo ganetsa go tsena ene nna nka be ke le gona nka be ke modumeledi ka gobane nna be ke se gona be ke robetse kwa motseng wa ka tsokutsane e segale a butaka sela tlogofala gone jale leholo go le tlile gape le kile ko a buteng wa ka a butaka o no lwala skirlet man before 6 days tšatši la bo 3 tshwangaru ya tlinika a fila tlinika doctor o re ntso swantse a tsene the 3 ba direng a mo fa ditlhare a fisa gae yena promise o tloa from go ya Denelson ka transport o re o tlo tia a botsa moša kwa a o thusega kwa tleliniking a botsa ka kganya tsena ka koloi a botsa ka o setša segofetsena jale nna ke tsebe gore ga botsebotse ka mo gae go iragalang ka rena oya rena rena a ke tsa gore go bea thušwa mo ore le rena ke re thusege re tshwane le batho ba bangwe a re gane le go le gona maseng le go ga go latelelana ke dumelelana le wena ke a leboga jale mosadi ola wa kua wa gore ya gore o mese monna ka leswika o kae mosadi wo nakwela kile moitlofo mosadi wo o ba na jwala le nna le ke inwa nakweo le monna o ba na jwala mara be ba bereka diploto nna ke bereka Leicester ko Ferryton ya jwale mosadi o ke sale ka tswa tropong ma ke mtlogetše a le gona ko diplotong tša moitlofo alright ntho nna nkušang bohloko ke gore wa ba jo hloka thušwane ke mengwaga e metelele ke na le 14 years ke lwala a ke sa kgona go bereka one bane ke rwala dikgongonyana ka dipakabaka mo gae gore ne mo gae mo dikgongonyana le ntirele tšheletenyana a gonyana ke sa tsamaya gone meskene ke mre mo fela ke tsamaile daga ya ntšha ban transferela distrito ya re ke ya Baragwana ya re tsamaya o ya kwa Pietersburg Mankweng kile ba ntšheka ba mfaka dilo mo tlhogong mo a ba tlo ntšheka mo o tšhaela yantsha karata e yare nna ba le ke na le bolwetse ba gowa mara seng ke wa le gatekene awa na bile ka tsamaya le doctor ka tsamaya ke jale ka kgone wa re ba ndirela mundende one ke ka tšhelete eo ya mundende eo ke phela le yona ke phela ka yona mara tšhelete eo ke tšhelete ya dikekulwane nna ke sa le ba momsa be ke sa dumile gore ke bereke ke tsela tšhelete le na ke itirele lulo tše botse tšhelete ya mndende ya ntirele selo nna ebilene koko wena o di tseba buantše tša ka mogae nke ye moga koko ganyana sanibonani yebo mama njani siyaphila njani siyaphila ngilotshisa nabalaleli ngiyazazi ezinye ngiyazazi le yento bathi kwafika umuntu wathi kunendo ejardeni nami ngayizwa ngoba angihlali nabe ejardeni bangitshela manje ngabuza ukuthi umuntu lona kafikileko athi kunendo yena uthumelwe lidlozi why angakavulelwa na yeah wangitshela umkhari bami loke wathi mina bengicabanga ukuthi uselile utshwala okay kuyile enibatsho kakhuluma wathi la ekhaya kuphume isidumbu ngebanga lento le ekhona ejardeni akukapheleli lapho sazokuphuma indumbu sathina sahleli koke kuthulekile last year December wabhubha umkhari bami Limpopo usesabo so mara nje skirlek naye masinya man simbeke nge-25 December ku Christmas kuphele 6 months enyangeni leyo 7 ngem4 bekuzem5 besibeka ubhutabo akapheli unyaka manje sesiyabuyela entweni leyo ukuthi
musinto lekusho ukuthi iqiniso ngoba umuntu lo yawatsho ukuthi lesi siphumule kwisidumbu akagcini ngaso sazokuphuma indumbu and then okay phambi kwalokho before kadenyana zinengi inkinga zalapha kwaNruli ubaba wakami ubaba ongitshadileko wasowaphuma naye ngendlini wakhamba ngenyawo waphila until now khona uyaphila nakunezifo nanoma kuneminyanya imbereko efamilini uyaba khona mara kwakhe akayi total so nalokho ngicabanga ukuthi ngenye problem ge o lebeletše bagalabe ba why ba sa kwane kuku yabona leyo iyangihlula nami loyo mbuzo engizibuza wona ukuthi ngoba abantwana bomuntu wayibalwa so ene bona bayalwa uqinisile ngelinye ilanga balwa kusebusuku ngabe ngafonelwa bomakhelwane bangitshela ukuthi iza uzokulamulo abomkhari bakho labayalwa ngavuka sengilele ngaye nangifika ngale thola lo ubovu ilihlo livalekile basho lo umbethe ngestina siyathoma ke sikhagela ukufona ukuthi akhona ukuthola isizo akhona ukuye clinic waba khona ke linye isokana nalongela kwaNruli umntwana kaBhutabo wakwamamkhulu wasiza ke wayeza wamthatha ngoba besiloku sifonela ama-ambulance angezi wasiza weza wamthatha wamusa eclinic mara ukuthi bebabangani until now angazi ngoba ngathi nangimbuzako lo zange ngimbuze ngoba wabazivalele zange ngimbone nokumbona bengimuzwa ngokukhuluma ngabuza lokuthi nibangani wathi batsho ucime iFM ngoba bekafuna ukupheka bane plaga eyi1 ekitchen bekafuna ukuplaga istove apheke wacima iradio ililiswe ngilo then lo batsho so ayisusa netgalokho wathoma walwa bewabethu ubhutakhe lo ngestina okay abuti bothata bo bogolo ba gore lelwe keng bothata bo gore no ba ka bona radio ha ona bothata ba gore lelwe be ile mathomo o bethwa ka stina ne le mathomo mtlogolo wa gana ke mathomo lelwa se mathomo lelwe ke la bobedi lelwe sebakwa sa lena le baka eng malome sa mathomo sa go bola botse ne le baka ma sa bobedi ka tsiwa ne le baka yona thapo ya mhlakase mogala bo boletse ra le boledišane ene le dula ka moka ona o jwao ka ora re kwane o molomong wa piapitša tša gage tate ke boletse gore kapa ke kgopetse gore a re duleng dinneteng ba gešo ge re lwa re le bana ba motho ke taba ya go kweša bohloko ebile e ješa dihlong mara ga e tšweleleng gore go a lwewa ga go kwanwe mohlomongwe e ne nako e kaakang ntwa ya lena ene e hlotše ke eng and then gore mogala bola a tleng a kgoneng go tseba gore o tšea le menoga le lefe la go nyaka go tseba tlholo ya ntwa ye e leng gona ka gae ga Ntuli o boletše gore ke mathomo ka re motlogolo wa gana wa boa wa ra wa e beile la bobedi mara ga le boledišane le baka eng e fa malome le kopelwana mola abuti o ka re wa itšhaba abuti o ka re wa itšhaba a go tle le kopelwana ka mo go malome ka mina o butane angilwe naye wa maregeregene o butane uthi ngilwe naye nina ena ngikhuluma imfele ngikhuluma eqiniso bolela Sepedi malo ene o re ke bolele ke tsebele mara ke bolele Sepedi la bana ke bele ke tsela le ba bedi ke a tsiba Sepedi ya a botaka mma o itse o hloko mma shobe a hlokofala mma shobe a hlokofala la ke le gona mma a bitsa ngwana a botaka o faya a le bongane itlamo bongane ata a le yo ngwana ata
ngwana ya bongane motho wa ikofa wena bongane e ka bona ke a bona bana ba ka ba tsa sale ba ila ba ka ngotse wo ha o ga ya mane mase ja a so be me be ile 6 months ni o ngwa so why abuja ka na o nkadile no e ka bona na be kina ka ngomti wa ton moral ki start se si wan mara be una le manwa ka o lwala and then ma amagela ntlo ona mo ka mo jardeng ya gae ya le na ka mo jardeng ya gae ya mane abuja ka na ka mo jardeng ya mamaka abuja ka a thoma ari nna sa uri ke ska di berekisa di biana ja mamaka dilo ja mamaka ke ska di berekisa ke tsamaye go reka di biana jaka wele naga makala go why gan ati ari ke ska di berekisa mara yena wa di berekisa no ka nga mutho ga mutho wa nina ga mutho and then ntarina ya thoma mo re yele re ilwa le yena le tswele lena an sorisa ke biala an kutsetsa dilo and then o re ke tsela batho ba bangwe ne nna ka bona le ja sokola se mankuba le ankuba le mogai no and then na ka thoma ka police station yana ka mudire ya protection order ya uri one thing protection order ya bang direla a ga yon direla mo mara I am twita ka filo protection order yone ka wana o ba tsama ya ejwa ding a bua mangere ki reka angera ki reka I know wena mo mereko wa gago ya go tlogele mereko nyana o tira mo msi wa gago mereko ke makale wana ane mutse ene le nna mutse akina wona ke makale tsala or mara abuti abuja go mara abuti ompaki tangina and then ke lwala ke tsama go sala le noga ke go ba mofana ke ba botsuku man abuja ka tsene mo ke robetse ngona anu le butwala a diamond wena ma sendrago sorry ya no re gopela tshwarelo ba tsheletse mo a gole liwe jebo le dino ba pilu ya ka sorry ke gopela tshwarelo so abuja ka a thome a le naga a na ga boya go nna ya motho a thoma le nna so nkampane no ke thome ke mushutele ni ke mushutele go ya gela la banyana la ka go thukuko la banyana le ke la mara a ke ga bulela kensi ke ba ke tshele ka bana ke motho wa gae ke na ga riagisane re tsane le batho ba ba right a rdien so ba gesho lentshule malome a lentshitshego o le gopeletse tshwarelo re a leboga gore o le gopeletse tshwarelo be le rena re gopela tshwarelo malome moroka ge ke thieleditše ntwa mo go banna ba ba gantule mma go bona ke yena a fošitšeng ka lebaka la gore o ka se re o ne le ngwana wa last born and then wa be o bitša abuta ge o mo fa lapa o re wola o monnyane a e kae and then malome o feitše go senka sephetho sa mmage sa gore o mo fa motse and then a thabela go fiwa motse mohlomongwe ka baka la gore dipereko di be di se gona ka matsogong then a bona gore jwale ke popile and then malome a bua gape a feila go tseba gore ge ba mo file motse wa gabo gora gore e sa le gabo ba kore a hloka go tseba gore e sa le gabo batho ka mowe ene wo ko monnyane ene malome ga a swanela go tšeela morwarra ga advantage ya gore morwarra ge o a fokola o swanetse a tšwele pele a mo hlomphe jwele ka ngwana gore ngwana le yena a tla kgone go mo hlompha go ka no be go ne le boloi le dihlare le ditokološi tše e leng gore di dia gore ka mogae ka mokhe go be le ntwa ye e sa feleng ka fase ga mabaka a rileng mara malome ke o mogolo
ene malome ga ba jwe go ba jwao go ira gore malome ke maikarabelo a gage go netefatša gore o hlokomela morwa rrage ene malome o swanetše a tsebe gore ke maikarabelo a gage go protecta dilo tša lapa la gabo for bana ba gabo ka moka ga bona not for yena ga go kgonagale gore motswadi a ka tšea lapa a lefa malome wa ile le gore go ne le masogana ka mo morago na masogana a e kae ka baka la gore re a tseba ka moka ga rena gore le ka Sindebele gone ke msale kae le bitša jwala kere gone le maswaphela a kere jwale ge koko a tšea lapa a lefa a butuo mogolo wa ile e le gore gone ba banyane ka mana o dira phošo ene o jwetše moya o e seng ona mo go tate ke ka baka le tate a dulang a tsogela go la matla ene wola o a fokola o tlo mmolaya ya ke bona se se ka ku emisha letsogo bolela nnete malome ene ke rata kgopolo o mona malome o kore o affectegile mmele mara kgopolo ya gage kgopolo ya malome e sa bereka mma gore na ke bona o mishe letsogo endabeni lena yokuthi ugogo wanikela akusingumalume lo ugogo wathi kimi nobongani umntwana ka wathi angifuni ukuthi niphume la mdeni kadumuzi lo ugogo ene yena bongani loyo sikhuluma njena entate kakapa ubongani akaziwa ukuthi uyephi ubongani wagula akhona le kagogo ubongani wakhamba wayedronini asikesisesi ubongani wabaleka khona lapho asho kumama ukuthi yena ngeza sakhona ngoba ubona ukuthi akatholi isizo ubongani asimazi ukuthi uyephi wabaleka etronini ene etronini bangani khelepi ukuthi ubongani atholakala awa zange bakwenze lokho ulahleke nini ubongani bukabe December malume ngithi so una 7 months angekho ningazi ukuthi asazi ukuthi anazi ukuthi uyaphila nofana uphuphile okay nikena phuma nayo umhlola nayo ngumfuna mhlambe malume sambili ukuhamba khona sazi phande sikuphi ukuthi abanye bamkhomba ngapha abanye bamkhomba ngapha okay le nna bua ka moroka ga ke kgopele tshwarelo go lentšolela le boletsweng re kgopela tshwarelo le malome go petše tshwarelo ba gantuli le na le mathata ene ntwa ka enako a inyakege go lena le lebagane le bothata ba gore bana ba bajwa le a hlokofalla a lebe le kwano yona metse mebedi eo ba itlogetšeng a ene bophelo ke bona ke sa bolela se se shule go emisha letsogo bolela se se re tle re kgone go bolela nangaphandle walokho mina ngengabhudanga ugogo shuthi ekhaya isithembu emzini kagogo mara ugogo shuthi wathi ukubhubha uba mkhulu gogo omncane wathutha wayozakhela lapho kunye yeah ngambhudanga ngitshela athi proming ba ukhambe uyekhaya uyokulungisa umngamalume ngamtshela ngathi bekuzokuba nomnyanya ene nomnyanya lo bengawazi mina ngiye ekhaya ngiyokulungisa ngamtshela marindaba le yazange ngithathele ukuthi ngiphume nami vele ngimuntu lo yangikhona ukuthi ngingaphuma enen yena ugogo lomncane yena kasena bentwana naye wabhubha shuthi umzakhe nje sovaliwa kusena mntwana ngakwakhe so into le mayenzakalako sengiyathuka ukuthi nangaphanga kagogo into leyo izokwenzeka ngoba napa bayakhamba kancane kancane alright bana ba msadi wa tate mogolo lena o monyane ba kae ba ka gogo umncane bapupile kuseduzukulu ba ka gogo abelethwa ubaba wenu baphi ba ka gogo uma abeletha abolo kanje abomalume kusele
amadodana basele bayi-5. Okay, motse wa kokola bana ba gage ba tlhokofetseng ka moka a o sa le gona o gona o kae tsa hae o gona mo la ramgeletsang mara o ka mo jarteng ya ko hae go dula mo motseng o a hlali mono Ngishobani ngisho kwagogo ka Victor. labantu ubita oh a go dule motho akasa lo muntu okay bothata bo bogolo e bile gore mola ya ba yona taba ya go swana le gore wa bona batswadi nako nngwe sesi ba fa bana bothata go njwa le kuku re no wena o se ke wa tswa le re ke bongane le bongane a se ke a tswa le shale le motsola le ba babedi le hlokomele ka molagae go njwa le ge e le gore nna ge ke le moremi ke re ke ya go nyala ke tlo go nyala wa go dula kae kuku re ile bothata gobane ga re lena le shale le metsela le ba babedi le tlo ba le bothata ba gore lena mathata ka mola ka moka tlo le bana le lena alright mola gae mola bone jwale o setse a butsa ka yo a le noši o setse le ngwana wa abutswa ka wa last born yena promise wo le seswaka ka nyalwa bana Dennilton ba dirile ntumo and then ka mo gae go setse a butsa ka yena faya then o dula le ngwana wa abutswa ka an latelago o monyane landi o setse na fela ene ga e be re le 8 gone o tlhokofetse 3 re setse di le 5 o setse banna ba 4 le sister wa last born o e 1 sister wa ka last born o Pretoria o a bereka a botsa ka mogolo o mtetema o agile o na le lenyana o tlhokofala mo o banna RDP amra wa school gone and then last born ya bereka e bile inyesi e agile wa mhlanga ina le msari le bana ba babedi bana ba nang mo gae ba nang mo gae bo ke bana ba ngwanyana o mongwe a ba nang le yena mara think a monyala e gore gone jwale la bale mo gae straight go dula yena a butsa ka o faya ke na tlhokomedi la bala gae le and then ka mo mtsane ngo be ke nna mona mo sensing sa gae motho wa mane wo yena butsa wa last born o agela bana ba gage ba msali o se ka ba a monyale o ba nna ka mo o tsaka o yi 1 o nna ka mo gae o bana le ngwana bongane o timetse gore go setse a botsaka a le 1 nna a ka nyala mara ke zamile pleke ke nna ka kwa tshuputsa ke na le room ke dire ke roomonyana gore at least na ke bona gore ke dirang mara ke sa le anda gae ka gona ka nyala motswala ka o lata malome mosadi ya gago o kae mosadi yaka a ka nyala a o ne mosadi o ne motse a ke na motse a o ne motse a o ne mosadi nke le re thušeng o ile a ba gona na magobongano bo o monyetse magobongane ne ke so monyane o be le so monyane okay ke kwele ba re ga le batho le go tswa lehlagela ke mahu a letswe batho ba jwa letswe lealwa ka gae a letswe go diagalang ngwana o timetse sa le ngwana a timetse le ile la jwa lesolo la ya go nyaka go tseba gore na ngwana o kae ka mo mama ga mo mtsia mo ke zamile o tsamaya ke ra mohlo mongwe dingakeng ba profeteng go no nyaka tsela ya go tseba gore ngwana o ka yena go njwale o a phela o hlokofetse ge le monyaka le ka monyakela thoko tše dife jwalo le jwalo a zange ke ya ma profeteng nse ke mnyaka ka o mkwelela ba le mkweletse ka site family malome ka kapa e na le bothata ene bothata ba gona a se ba bua le ke ba kgale go ba le mahu a mantši
re ba le leswiswi ge re le ka gare ga leswiswi a re sa kgona go nagana ga botse ge re le ka gare ga leswiswi a re sa kgona go dira dilo ga botse lebelela le lekgono dilo di lokiša ke setlogolo go a bontšha gore batho ba bagolo ba ba leng gona le bona ba sa eteletswe pele ene morero o mogolo ke gore ba nyaka go bona ka mo gare ga lapa le le tswalela ge monna a na le basadi ba babedi lapa la gage le lennyane le tswalla ba lapa le legolo ba le lebeletše go tlo tsoga bothata godimo ga lapa le le šetšeng gobane dikgati ka moka goba dillo ka moka ge di tla di tlotla ka lapeng le legolo ntwa ye ya boabuti go ne mo e tswang ge re ka tla ra nyakišiša gabotse re tlo kry-a re sedimo sa bolena morago kua se alla sa mathomo re bolela ka taba ya gore lena le ka gare ga sethembu sa bokoko be se le jwang be se ne bophelo na be se ne tšwelopele na be se ne poledišano na se be e le sethembu se e leng gore bakgekolo ba ba kgona go dula fase ba plana tša bophelo ba bana ba bona na goba e be e le sethembu sa ntwa na gobane sethembu sa ntwa se na le bokotsi gobane go tsoga taba ya go loišana mo go tsogang taba ya go loišana go tsoga taba ya gore re thoma go fošana ka meleko yela e thoma go fetoga marumo maphelong a rena marumo a la thoma go bolaya rena ge re ka tleranya ka taba ya ka mola ya lehu re tlo e kry-ya gore e tswa kae ke boletše ka taba ya family ya go ba le ntwa lapa la go ba le ntwa a lebe le bophelo malome o a bajwa ke tlo ya go yena ke tlo le botša mara ya mathomo re swanetse re ye go nyako tseba gore na sethembu se sa bakgekolo be se ne bophelo na ke sona se tlišitšeng malwetši a ke sona se tlišitšeng mahu a ke sona se tlišitšeng go sekwane ke sona se tlišitšeng gore kgoro ela ka moka e tle feleletše e phatlalla mokgalabe ga a fetša go robala lapa lela le lennyane le le abetšeng le lefile eng re tlo e nyaka re tlo e kry-a bo malome ba gona le boragadi lapa lela la ka kua le dulang ka go lona se se ba reng ba lefa lona le boima thata ngwana a tšhabileng troning go ne ba porofeta go ne nto ba mmoditšeng yona mo gongwe le yena ge e le gore nkebe a gapeletše go a go dula ka gare ga lapa lela le lekgono mo gongwe nkebe a sa phedi ene ngwano gore a sepele lapa lela go boletše gore go na le selo se dutše mohlareng ge o ka bona ka gare ga lapa go eba le motho o motee a tšhentšhang a sepelang jwale ka phoofolo gore re ka mo gare ga lapa le go na le noga ye e sepelang ene noga ye e ne le morero še e golofaditše abuti še e sentše bophelo ba abuti gone jwale go sa ba le manyalo ka kua gae go bontšha gore lapa lela le na le bothata a go ne party ka kua gare ga lapa a gone gore re ka ria modiri wa ditebogo ka mola gare ga lapa ge go tsoga tente ke lehu re boloka o mongwe bohloko ba batho ba babe ba kgona go tšea mabele thoro mabele a re phasang ka ona ba ye go bereka motho ka ona gore ga a santše a naganetše dibotse kampana a nagane go ya go nwa dilo tše bohlokwa ka moka tše di santše di dire ke banna o kry-e banna ba kgoro ka moka ba šetše ba ba berekile re lebeletše nkgo dilo di a senyega batho ba bajwa batho ba hwa a gone manyalo ebile a re kwane pitša ke tše pedi ka gare ga lapa motse wa thubega re swantše re lebelelelo tše bohlokwa ba re shifta kgopolo ba re iša mo bona ba nyakang so o setlogolo sesi o thomile taba e fela ke a tseba gore ka gare ga taba e na le boima gone batho ba e ba kgatlhang re tlo go le kgona lapa le la mara bothateng o bona motse o ne mahu a mantši re ka leka go berekana le ona re tlo leka go berekana le ona fela tshenyo damage e šetše e le gona ka mogare ga motse re tlo leka ka maatla go ka leka go thibela gore tše ka moka tše di diragalang di eme fela ga go tlo ba bonolo ngwanešo
mahuala bileng gona ka moka ga la hlapa ene ga le tsebe gore a tswa kae ene a le tsebe gore marero wa ona ke eng ene a le tsebe gore why mola nageng motse o santseng o no ba le makhwino ba wa bolena a bute ko mogolo kudu ra ka hloka mosadi ko mogolo kudu gore a ka hloka go ka dula fase le bana ene papa a ka setimelele ke ngwana a dula no re ke tla kwa ge ba mpotsa gore o kae ngwana a swanetse a babe motswadi wa gagwe ene motswadi a emelela ye go nyaka ngwana wa gagwe ene ge ngwana o sa mokry-e le go le motswadi o sene sele o kgopela mphakati go thuša then le tsameng le ya maema le nyakana le thušo ge e le gore ga o ne le tsene o kgopela ba difamily ba go thuše o kgone go tsamaya o ya maema o nyakana le ngwana ya ke tlo go fa chance malome o ba juitse o re o sepetse dipetlele a na o be a thekga ke mang a re tlogeleng go lebelela diphoso tša malome nako ngwe re lebeleleng thušo ya swanetseng a ikgwetše a ka no ba ne diphoso a ka no ba ane dilo tše dintšha le dirileng tšona di le kwišitšeng bohloko fela ga a fetša pelo ya gage wa mo kwa motho gore mogopolo wa gage kgopolo wa gage go betse ene o tsebe gore motho ga ba jwa so a sa kry-e thušo ge o thoma o mo thoma o kwata ka pele gobane o ne mathata a mantšhi santseng le mothuše ka ona o bona gore ga le mothuše a ka se ye sepetlele a nannoša leso o fegeletša ke mang o thuša ke mang a kwiša ke mang ditaba gore a kgone o di tšea di iše gae kwa yena o tutswetse o tenyaketse mo ena a ka dulang ebile gore ke tenyaketse motse fela o kwa bohloko gobane lapa la gabo le gona ene ka lapeng go dutse o la ileng o mogolo o la ileng gore yena le yena ga ba kwane ge nke be go ne dipoledišano be ba ka se bake extension mola go a go plaka be e tlo no ba re abuti ke kgopela go tswa ke plakile a go ne ntwa felo moo so mohu wa go se robatšiwe o kotsi gobane ba babe ba kgona go mo tšea ba mmerekiša ka mokgwa ba nyakang gore a ye go tšea ba bang ka gare ga lapa taba ya gore le dule nako e telele le palela ko go tswa le ye go nyaka thušo e gona sese batho ba ba gata batho ba ba beela mapheko batho ba ba diba phoofolo e bitswang setholwane ba e dira ka moya motho ge baloi bao ba sa kry access ya go bola motho ba tlo e dira ka tokolosi tše di tshwenyang batho tše ke bana ba batho ba seng ba robadišiwa ge ba ka robadišiwa naga e tlo ba le bophelo robadišang batho ba bolena ba kgone go khutša ba kgone gore ge le ba ele ya kua le ba llela ba lekwe badimo ba borena se batho fela re tlišitše ke bona mo lebelela gore lapa la bolena gore le ne mathata go hlokofala batho ba ba tsebang mathata a lapa le mara mo ba yang ba palela ke go ya go tla go ya go lelwela gore ba tle ba kgone go tliša tše kaone ka mogare ga lapa le boletše lentswe le lengwe la re ga le gane lekhulu gona mara why lekhulu ba baletše lena why lekhulu ba baletše go tsena ka gae a gone gore modimo a ka phela le go baditše ka mehla le ka matšatši le dirile eng why re swanetse go go batswa le bethwa ka dikgati le dirile eng le rialo lengwalo la Hosea 6 le re modimo ke yena re go batšang ebile ke yena re fodišang fela a ka se re bethe mehle le mehle gona a ka se re bethe re se ra dira phošo re dirile phošo kae ge o ka nyaka go itseba diphošo tša gago o tlo kgona go tseba gore ke thiba phošo kae gore ke se ka hloke sa bethwa lapa le le hloka kwano lapa le le hloka ditaelo lapa le ka molomo o ka se le kgone sese no o ka se le kgone ka molomo o berekile mmereko mogolo kudu go tšea lapa le go le tliša fa ntwa tše ke tša kgale di be di nyaka bo malome gore ba di lokiše bale a ba amogele gore di padile ke nakwa gore ditlogolo di sware di leke go lokiša then ba tlo ba le bophelo ene a se phošo gore ge o kgopišitše ngwaneno mo kgopele tshwarelwa go swarela ge o le mogolo ka gae bontšha bogolo ka go ikokobetša ka go leka go lokiša
ge batswadi ba robala ba go šia le mathata ka gare ga lapa a ba re gore ntongwe le ngwe o tlo ilokiša bonolo easy no nthongwe le ngwe e loka ga boima fela e loka ge o tekemišeditše go ilokiša wa ikwešiša ke bone o ka re bonya ka go bolela ke se sure ke malome alright nna ke di Joseph Malombo Excel ke tsena mo tlabeng ya ngwana abuti Bongane Bongane o ke ngwana abuti and then abuti o sa ka le nsadi o go Springs nsadi o sabile KwaZulu Natal a sa kana le abuti go Springs abuti o bile le ngwana a le ngwana go gae le msadi yo a sa ba monyala ai kuwa KwaZulu Natal ni ayo ba botsa gore au a se ngwana e dile ngwana le msadi o le ke le tibisa ke tibele gabo msadi o le gabo ngwana ngwana o le yo alwala a tibi ba gabo KwaZulu Natal ba KwaZulu Natal and then yena mthima yana o tlabegile wa lwala and nagile excel ngwana ke murata thata sala ba no ba di sa di pudi taka e le ba tsa gae ba nkutse di pudi teo frogo ka mo tšokotša o tsila yena ngwana a botswa a tsompo ya rangwana le pudi ka gago o robetse ditswanelena gare a rona ngwane ba di kere dipudi tša gago teo ga tsamaya le yena ka dipudi tšaka ba dutitse ga bona le mhlala wansi ba seti ka go makelwane ore ba laisile koloing dile ene be le dusa le o dusane le yona le sankwisa bohloko mara se sekolo ngwana o la Bongane o itsa a dula troning kuwa a tlola ikitale gore a tla mo gae fantse a tlhabile futi a gone motho o tseneng taba Bongane re fa ko Facebook mo kae a re nna a ke ne wa tswala ke ne selo ba gae ba ntlhokomele ke na le borangwane ke na le bomane ngwana o la o tlhakana tšwago ande nna o ya ka nna ka moratane mara ke robe ga maatla gobane a botsa papa kake ralwa ande nna yo kobele ke tla ditšhelete tšaka ande tša botsaka di a majwadeng ane taba le yena ngwana ola nna mara maatla ke tswa ke re ya kae gore ngwana ola ke mothuke okay abuta go ngwana o itse o ska lebelela papa gage o na thusa ngwana kenya go mutu sa ka le kenya ka gore a tle mo gae ngwana le nna ke ke mutu ke ka ke molatelelane jale le kino bolela tshelo ka ngwana ola o timetse o skeng a tsiri ba gabo o no tiba mo gae mama ga ganyala o le ba rugane la butaka o nna sia botswa o na mo di RDP bana ba bangwe Bongane ro etse na mama ga le yana mama ga go amoninane le yana a butaka yena papa ga go a kwani le ngwane ne o ngane mbudije ne a re baba o lwa nna a ke tsamaya mo o di o pweding raole o tleke o sa o bere ka o tiri next ne Bongane a ru na ru mo nna tere o ru mo na o robe o tiri sio mara ka mo nya ka dijo ka monna ngwana la o stress e ile o tlakane tsogo jwana a sa tsiba o rwantse thusa ikere kae o ba tshebedi konna le nna ke ro ya ga mata ka baka la o taba ke tsibi na ga botata keng amen papa wa Bongane malome o bolela gore wena o swara tšhelete go swanetše o leke go ema go nyaka ngwana wena wa itšea wa go nwa ai a ke bopole ke dira jao nna ke a mo nyaka Bongane ta ke mo kry maleng le anwa papa yo no re ana le gola modende and then ka gare ga tšhelete ya modende o hloka tlhotlheletšo ya gore o ka tswa wa ya go bophiatladi o lele go tseba gore na ngwana o kae nka se palele gona jwale nkane o sa ya tate gape go hlola e seng gore ba go phethele ditaelo go no ya kua ga moremi ba tšholle ditaola ba go botse gore ngwana o thokotše dife ke 300 jwale ka gare ga mogolo wa gago o bona ka re go ntšha 300 o a senya o kgonagale
ene mma go bongane o kae o gona mo motse ya mo ya tipi a le sa dula ka moka a sa dula ka moka mme o go ya ka polelo ya malome o tswa KZN o tlile ka wena mo seabuswa mo and then ga o fetsa go motšea kua makgweng o motliša mo la hlalana wena wa šala ramogeletsane yena a tla RDP o sa ya ga gabo a le gana sa ya gabo salafi wena o motšedi kua makgweng o motlišitše mo ya nape ya ba moka go ra re ga gabo a ba tsebe gore na mmage o kae moroka ga bo mmago bongane a ba tsebe gore mmago bongane o kae a ba tsebe gore wa phela goba o hlokofetše goba go diagalang ka yena jwale go timetše bongane jwale ba ga bo mmago bongane ba timeletše ke mmago bongane jwale ba ga bo bongane ba timelela ke bongane dikgati tše ka moka di a kua go tate ba timetša ke tate a ke re tate ke yena motlhokomedi wa bona ge mosadi o motšeri Natala o tlile le yena mo o tlo ba motlhokomedi wa gage o ka se nka se ye go tšea mosadi Eastern Cape ka motšiša mo ka fitla ka mohlala tate wena wa go tseba kua KZN ga bo mmago bongane a go tsebe jwale ge bongane a ka hlokofala o tlo botša mang gore bongane o hlokofetse sontše a bolokwe jwang ke fa mohlala gona re ka re ro nyala bongane ro ya kae a tate mathata gago ke ya mantšhi kudu wa o mohladile mmago bongane pa a ke yena tlhalele monna se se o emiša letsogo ka ko sese malume akakhuluma iqiniso yena a ne nnete go tloga mathomong a nayo nnete go tloga mathomong a nayo angali bengisesemntwana mara bengibona into eyenzakalako bebalwa khulu banomakabongane kwagcina la umakabongane azokuhlaba umalume khona ngomukho lena ugogo wathi kungcono yena umakabongane akhambi mmago bongane o rakilwe ka gore o hlabile malome ka thipa bebalwa go gore go ra gore mokgekolo o bone gore ba tlo be ba bolayana tene mmago bongane ga a tsamaya re mo iša kae re ka seno re tsamaya ge nkebe malome e be ena a hlaba mmago bongane ka thipa be le ya go botša ba gabo mmago bongane gore mmago bongane o kae ba mo tsebela kae ba tsebela kae be le tlo dirang ka ena ya a malome o dinyaka ka mo ya mmago bongane nna le ke le gonane bongane mmago bongane le ke le go bala jwala ene le a bule ke go bala jwala a se o ke mo bulela gampele o ke bulela nnete ene le ba a ba sakane mo gae mo ba ilwa ene le ba ilwa ya lo a go le butsilo ya dilo lengwe a bo tsaka ta dilo lengwe ka wa nna ka bona maaka a feri mawongana a mo gatele difase a butsa gata a beta mama bongana e ka wa mama bongana ka mantsa o a tsenya a butsa kawo le ya mantse ya ma wa kira dile a ngile ya o wa tsoko a saba mawongana ka tsiba mawongana mswareza a butsa ka tronko muntu go khile tronko mo ma 3 months to 4 months 5 months ga nnyane batswadi tswela ko ntle malefo bolele le yena motho wa re fedigare o ka re ba re o bone bongane motho a founang mo re mmona everything o tla re fa ditaba ga boa ko ntle malome o bolela gore o hweditše mamago a gateletše mmago bongane ka fase tate a mo itia and then tate a fetša a hlaba mmago bongane ka thipa tšatši le leo be ke re ba mo adimele ka gore o ka re o ne dipotšišo for yena aga tate a feleletša ile yena a hlabang mmago bongane ka thipa go ra gore koko o be a bona gore mmago bongane o ne maatla
and then malome ba fenyiwa ya gore gore koko o bone gore mo a gone bophelo ene go seneng bophelo taba batho ba babedi ba gore loke santse ba tlhokana o re o sa ya kwa RDP ba go mma go bongane ale sa kwana a sa kwana ya sa sa jwale ya ape go bothata man wena tate re bolela le wena individually so o bona mathata a gago e le eng le eng mo bophelong ba gago mathata a ka ke gore ke no kry-a mosadi o leng wa ka not magobongane o mongwe o ne tšhelete ya go nyala ge re ka re mosadišo ke tano kokotletša ke nyale mara papa o ka re o tshwenya ke madila man awa ga ntshwenye thata a nwe thata malome promise nka fetola ya a o tanga a ya go mefisane e ke le go bala jwala o gona mondende and then tšhelete gage o nya le ngwanyana kwa magononong ngwanyana o ke le go bala jwala a godi a botanga o ya go ngwanyaneng oo o mo rekela jwala a sa ile mo rekela jwala o ya tabeneng a se ya tabeneng batho kwa ba motseo ba je ntsalwana e plesterman a kinwala a mali a tlatse tafula a rekele batho selete ene no gona ndende o ra lekile le ja gage o tsamaile no ga ke o ya easy pay o sa animatelete tšhelete tsa gore a em sari kering eo go mabonono a go ya ntse e lukago a re berekeleng go aga lapa le re sane lapa la bobedi ka mona le sontse le tsene gore re tšhaletse ke metsotsong ya o ka re founushiwe maobane re ya leboga Thobela re a le dumediša go motse community radio pitšeng tše kgolo Thobela re gona rra lena le bolela le kakapa radio mo pitšeng tše kgolo mo mmabothelezi RDP tša motsia ba re le bona bongane le a rereša mmagorena hello ke tipotšiša nto nngwe ya gore ge e ka ba bongane wa bonwa mo di-RDP tša motsia marara mokgeletsane a ba tsebe gore bongane o ka yena o a bonwa mma gore na Thobela le re le ne molaetša o le ka re fang ona mabapi lepolelo tše re di tshwereng ka fa nke le tieng di leng re kweng ke re nna ke mmona everyday bongane ke a mo tseba ne e le tšhomi ya ngwana gae ya ke mmona everyday o feta mo gating ke le ka sontaga ke mmone o tshwara jwa le kgaetšedi yaka promise bongane ge a ya teroneng o be a ba jwa tshwenya keng kwazi babakhe mina ngazi kuhle ukuthi bekagula aphethwe yini tate morwa wa gago bongane ge a šalle a ya teroneng o be a ba jwa tshwenya keng yena re botša gore no tlhakatlhakana motlhogong and then gape teroneng go ya motho o e leng gore o swanetše a ye go a phethela moya teroneng a go no ya motho mongwe le mongwe ba re opa ke tlhogo o tla ya go dula teroneng batho ba tshwarang ke malwetši a e leng gore ba ka no ya ba go phetha ditaelo kerekeng ba boa ga ba dule kerekeng go swana le kua ga moremi ge o ka bona motho a dutse ga moremi ba re o dutse o phetha ditaelo o dula gona go ra gore o ne problem ye e leng gore a se nto e leng gore a ka e phethela a ya gae jwale mma go rena mo mogaleng bongane o phetse ga botse ge le molebelela le mmona a phetse ga botse o a boledišega ge le mmolebelela o a boledišega motho a phelang le yena like a ka go tseba ka mo morago ga mo like a dulang gona go na le sephaza o rata o phela le mošimana ka mo sephazeng seo o lakiwe re berekang le yena
mola ke a dulang gona ka mo morago ga gona go na le sephaza ya o rata o phela le moshimana ka mo o Bongani o phela le moshimana ka mo sephazeng o a hlapa o a kgahlisha ge le molebelela a gone bosodi ba gore mohlomong a ka nobe a kgoga dinyaope kapa mohlomongwe a se gabotsana o bona la le gabotse a bontšhe gore ka ba mpa dinao mmage yena le ya mo tseba mmagorena yelo ba gešo Bongani o gona ke hlaloya taba Bongani nna ke a tseba ke ra ngwana wa mo tseba ya wa mputsa nna ke papa gore na emanyana go nduela ke re taba kgolo e be e le gore family ye ga e tsebe gore na Bongani o kae o tšhabile toroneng Bongani o gona re tla netefatša gore go sasa re kgoneng go bona Bongani and then e molaleng gore Bongani ga a swarege ga botse kua ga Ntule that is why a ile ge a tšhaba toroneng a se ga Ntule ya RDP mo a tsebang gore mmage o gona ya Bongani sama na mbudikene ane le salwana ya ga rege mmilo ga rege wa hlapa ke motho o na le bothata bo yoane o kila go ma a rangwana o ba wa ntle a khale ke mmoja wa ntse ya lwana wana bothata wa ga Bongani a robale o nna sofeni sila mbudi ba go wisa ene go ratire ka mgo ke le go nnete Angiri na ke ra atama papa ga o tsamaya rondo a dula ga ndo papa ga o na role o na ka di tlo gona Bongani wa ya ke tlala ka mo gae a tsoma ya mo metseng mo o dira ntse e si reke and then go a se sa troni ba se silwane and then go no na o reka mara mo sho a robali ya o ra ya thank you Bongani o rakile ke mantšu a ke bolele ka o ka re go tla kwa a ke dire so ke nagana gore ge ke a ke dire so ya Bongani o rakile ke mantšu a gore o dutse o ja tšhelete o ja jaaka o bo mmotša mantšu a opa a ka se dumele tate ga a ne nnete sentse tate a tsene ka mo sentse tate a tsene ka mo a re fe tate ga a re reše tata go rena ene ko mogolo dilo tše ntšhisantše re dikwe mo go yena ene le a re swabiša lebaka la gore le re swabišeng ke gore le phetse ga botse go feta monno mara monno ke yena a bolelang ditaba tša nnete tša go kwagala gore o nyaka thušo mola e le yena molwetši mo go lena so tate nke re go thuše man a o ne nnete ene lebaka le le nna gore o hloke nnete ke lona le le diang gore o hloke mosadi ka nako e ka mengwage o leng mo go yona o phela bophelo ba maaka ene tsela ye o e swereng mosadi o ka se mo hwetše ka lebaka la gore ge o šalle o kgona go hlokomeza madi a gago o babela ke ge a ija a sa dire selo mosadi o yang go mo hwetša le bana o tlo kgona go hlokomela bana ba gona o palela ke Bongani a nnoši papa o ka se kgone ene o mokgalabe o motho o mogolo gore o ka tšea tšhelete ya gago ya modende o a rekela makgarebe majwala a tlatša tafola o mogolo mengwaga ya gago ga e dumele dilo tše o di dirang mosadi o mongwe o tlo motšea kae ka tsela ya bophelo ye o e phelang papa re ya go thuša re ya go thuša mengwaga ye o leng mo go yona go nyakega gore ge o dumediša batho ba bomme o dumediše batho ba e leng gore ke ba bagolo ba ne maikarabelo ene ba tsamaišana le mengwaga ya gago gore ba tle ba kgone go go agela lapa la ga Ntule go ne le type ye nngwe ya basadi papa o ka se ba kgone ene ba ka se yage motse ba tlo no nyaka yona tšhelete ya sa ba ija that is why o dula o tšhaile o hloka le tšhelete ya go a go hlola gore na ngwana a ka be a hlakela thokontše dife a be ngwana o gausi mo a kere ene gore Bongani a ye toroneng ga tšhaba toroneng a se ka boela ga Ntule
malome o bolela nnete ene ngwanola re tla mmitša tla mo re tla ntšha koloi go njwale ya molata a tla mo a tla bolela dilo tše di dileng gore a tsamaye ga ntule koloi di gona ka montle ka mo e tla tswa ewane ya mo RDP ya go motšeng ene tate jwale ka motho o mogolo ka abuti ya batho bakhi o swanela ke gore o rwale maikarabelo gape o ka se hlokofale o se le mosadi go njwale mosadi wa monyaka o paletše ke bongane a na nnoši ge o ya go kry-a mosadi o mo kry-a ne le 4 ya bana le ditlogolo tše 2 kry-a type batho ba mengwaga ya gago o tlo ba kgona nang karabo ke aowa a ka se tsogile ba gonne ene nna ke rata go botsiša papa go bongane ka ge rena o ekwa gore taba tše gantši le re botsang anke re di bona o ka re di ba le nnete ka gare wena mo go gopola mola wa fihla mo ka ba o re boditše nnete wa reng nnete ee re botse bongane gona mo di RDP mo ene ke a monyaka ke mokry ba mmolela ba bona mo ee all right ge o re fa maele wena ka lapa le la geno o ka re fa maele o re direng ka ge o mogolo e le wena ya ka re fa maele ya gore le thušeng ka mokgona ka kgonang all right thušo ya mathomo ke gore ga o kwane le ngwaneno a o kwane le mogalabo o bona o ka re phoso re ka ilokiša buang phoso no ba re gopelane tshwarelo lokiše phoso e o ka mo gopela tshwarelo nko mo gopele motswadi yaka ke gopela tshwarelo po nkabe ko sentše ke tsile gopela mang Joseph ya mmitša gabotse wa le ka ngwaneng ke mmotsa gabotse ke lemphoetu Joseph ke gopela tshwarelo nkabe ko sentše o duma gore Joseph a phele jwang a phele go phela go tshwana le batho ba bangwe a o dume gore a phele go tshwana le wena so gora gore a ke lo tshwana le batho ba bangwe ke tshwantsha jano ka nna le nna ke rela gore like Joseph a phele bjale ka abuti age so ka mofa nkono mo fa maele a mannyane gore Joseph mo philong re phela so nkono mo fa maele so ke re phedišane ka batho ba bangwe ke ba maele ke mfa ngwana ke rela re mo fa kwe ke la Joseph ke nna ka le phedišane ka mokgwa jano ka batho ba bangwe ke kgopelane tshwarelo a se ka phela go swana le batho ba bangwe tate mogolo wena ka mokgwa a phelang go swana le wena a dire jwang a ke re wele santse gore monna malefo nko phele go swana le nna e ba le mosadi e ba le lapa e ba le bana tsentšha bana dikolo hlokomela bana ba gago ke fa malefo maele wankwa ke mmotša šumalefo phela go swana le nna nyala e dula ka ga gago hlokomela mosadi hlokomela bana bereka monna a go ne nto e tlang bonolo wena go e fa Joseph maele o ka mo fa wa reng ke no mpha ona maele a gore a re thušaneng tshwarelane gopelane tshwarelo thušane ka mogolo go thušanang wa e kwa gore o le mogolo tate mogolo wa palela ke go mo fa maele lebaka ke gore o ka se mofe maele Jehovelo fa ena maele o nyoko fa yena maele amutaka o mogolo ene ka go rata ene go la le ya masadi le masokonono nka di bjala go o ka ema ka bona and then o itsamaele le kereko e tsamele eng and then le wona gona o bona bofelo bo and then o be le msadi o nyale le nna ke le msadi di nyale le kwane o di bira ja rina le kwa bohloko le di bona di pelati na e bile go tshwara di ka o rata ngwana wa tseba moroka monno ke a morata man ene monno go botša nnete le kgono le lapa la ga ntule le kereile tharolo ya mathata ka baka la gage magagesho la bona ene ntwe ke e ratang ka yena o bolela nnete a sa tšhabe motho o bolela nnete a sa jike dihlong nka duma gore go hwetšaga le bongane and then bongane a tle kua ga moremi nke bongane a tla a hlolwe gore o jwang ka gore malome o kgwathile nto nngwe o re bongane o hlokile dijo ka gae
a gapeletšega gore a tsame a ija metseng jwale tabeng ya go tsama a ija metseng o feditše a ija le ka mo e leng gore ga go a loka and then ntwe ba mo fileng yona e mo tsentšhitše dilwana o ne le problem mo go yena ye e leng gore e hlotše ke go gapeletša gore a je metseng ka baka la gore ka gae ga a je ge a ija o ja ka mantšo jwale ke duma gore Bongani a tle ga moremi and then nke ba mo hlole nke ba mo phethaphetele se ba se hwetšang go yena ke sona se tla ba botšang gore na ba swantše ba dieng ke duma jwalo and then Bongani ke nagana gore o tla tšwela pele gape a re botša maikutlo a gage gore o nyaka gore bophelo ba gage bo be jwang o nyaka go dula kae le mang and then ke kgopela gore mo a tlabeng a dula gona a tsebiše ba gantule le ga ka tsebiša rangwane o ra tsebiša mmane gore mmamogolo ka mo ra tsebiša promise gore o ko kae and then ba kgone go tseba re Bongani o ko kae ba phentše ba mo hlola ba phentše ba mo founela and then ba mmontšhe lerato le la ba ileng ba mmontšha lona mathomong right promise go swanetše go retolwe polelo ye koko a intšhitšeng ya gore wena o se kwa tšwa ka mola gae ga go kgonagale o se tlogolo ene ngwana a morwedi and then o le kgarebe o swanetše o tle o kry-e monna a go rate ya go nyale o boletše polelo nngwe e bohloko mo wa re motho o gona ga go ne bothata re a ratana mara ga go ne tšatšile a nyakang go bontšha maikemišetšo a gaga mabapi le lenyalo a ka se le bontšhe because kokwago ka yona polelo yeo ya gore o seke wa tšwa o dule ka mo o be a go tlema sa mathomo ga go kgonagale gore monna ka go nyala a tla dula le wena ka ga kokwago go ira gore gore o dule ka ga kokwago o hlokomele lapa gore re swantse o hloke monna and then gore o kgone o dula ka ga kokwago jwale e swanetše e retolwe ntwe gore kokwago le marobetšeng gona a tsebe gore o dirile phošo ntwe a e dirileng ga e diriwi wankwa kere ka baka la gore ntwe kokwa e tsebang ko gore ge mosadi a nyalwa gore a re wa tsamaya mara ge a re promise a dule ka mo ga gage gore a re promise ga a swanela go nyalwa promise o swantše a dule ka gae ke ka baka le o bonang o dula le monna wena o le sure gore le phela gabotse le a ratana mara monna a sa itsene taba lenyalo o tla nyala jwang a ka se nyale because of ntwe lepheko le le dirang gore o seke wa tsamaya ke lona le le dirang gore monno a seke a nyala ka re ga a nyala wa go tsamaiša ene ga a go tsamaiša polelo yela ya koko e ya feila ene polelo ya koko ga gone gore e ka feila e swantše e phase ene gore e phase kore wena o hloke lenyalo gore o kgone o dula ka ga koko malome magatša malome ke nagana gore moroka ge a tlo bolela o tla be a e tswalela re lebogeng gore le thekgile tsela ye ngwano a itšereng ya go nyakela lapa la bommage thušo le seke la kwa dipolelo tša ko ntle ba tlo o bolela ba tlo o sega ba tlo o dira eng sa lena ke gore lena le dumetšeng go tla moki le swarišaneng le thekganeng ka baka la gore go nne le ba bangwe ba e leng gore ba kgatlha ke dilo tše di diragalang ka molapeng la ga bolena ba tlo o nyaka go le tsena ka bogare gore o mntwana loya he o ko moanthata a nise mokgatšhweni he o mntwana loya njani a kere ga le theeletše polelo tšewe le a ditšea le di kgaphela thoko thušo le tlo ikgwetša ebile ke dumela re šetše le ikgweditše le wena o tla kgona go tseba gore na ke eng ntho e rakileng mogala ba gago ka gae e tla tšwelela and then le tharollo ya gore o bua jwang ka gae e tla tšwelela a kere re a leboga moremi e re ke boe ka mo wena ka mowe and then ke moka o bolele le bona ge o fetša o e tswalele ke moka go fetša go e tswalela re tsentšhe ba bangwe thobela nna ke le jwa kere ga se bophelo a bo be gona lapa la gae lela le a gege a ke gane leho le gona maane 1 2 3 la ratelanane and then le kwane re be le bophelo
ebile dira ja dina di setuke lefela o mongwe le o mongwe a phelang lefatsheng ja gage di mo tsamaela ga botse a go tlo ba jwale ankele ngaka she ya go tla go bona tšeo ka moka ya go tla go bona le ditharollo šomoremi ane sa mafelelo nthe mmae ka tšago ke na le 14 years ke lwala ga ya go tswa lesotho ba ikeo wa molala o sekamana ba re awa o sekgofalego ga botsebudu be e tshwanetse gore e le nna o ge go e ba le lehu ka mola ba re kola wa molala go sekamo molalanyana ena se nnane ke le modimo wa mogolo a thibele mago a tle ka nature ya no tate modimo ga apare shoti ebile modimo o ka gare ga batho family ka moka o gona go ntšha motho wo motei o e leng gore o tlo mo šomiša go phološa family so that's why ke re le lebogeng ngwano moremi ke ngaka ya setšo o thušitše ba bantši a ka se kgone go thuša batho ba bantši a tla palela ke lena thušo le tlo e hwetša malome o tlo ba shapo mahuela leng ka mola a re o tlo a stopa batho ba se ke ba re kwela thoko go sa sa go ba lehu ba le moremi o paletšwe lehu le gona a ke re bana bešo mara ntwe a tlang go e dira ke gore le tlo tseba gore na mahu a hlola ke eng and then le go robadiša bahu ba le ba robetšeng ka tsela tše e leng gore ga di gabotse moroka a ke go leboge malome ka kapa ba gešo ke tlo le thuša ge le ka thuša monno lapa le la lo tsoga abuti o mogolo ke ne nneta gore bo abuti ba ba leng magaeng ba koile gore ge o ka ba o mogolo o swanetse o rie dilo gabotse gore bana ba tle ba kgone go go šala morago lapa le ke boletše taba number 1 ka re swanetse gore re ye go hlola gore mahua a hlola ke eng bahuba ka moka ba robetšeng re ba lebelele gore mahua bona a tlile jwang re lebelele malwetši re le nyakeng go tsoša lapa la mmane ya lena re nyakeng go bula mahlatse mebereko re tlišeng pholo ka gae manyalo a tlotla ge lapa le le leseding taba ya abuti ke duma gore o ka re go ka no ba le doctor ye te thaopang medical doctor wa ka te thaopang re thušeng abuti re mo thomeng fase ka di-CT scan ba mo check le nna ke kgatha ya ka tema ke duma gore re thušeng batho ba borena pitšatše ke tša rena ka moka magageshu ga re di thušaneng go apeya ke duma gore go no ba le specialist se stay se e leng gore se duma gore re tsebe bokgoni ba gage a no re nna ke rata go thuša abuti o ba juitše ene o a mokwa gore o baba ke dilo tše botse malome ke sa go dula fase le yena ke mo thuše le yena re mo apole susule le mo apering ba ga ntuli tšentšhi re ya go dula fase re di lokišeng re di lebeleleng a ke nyake re kitimele meropeng fela ke a dikore tša lena di re nyaka kowe ke nyaka go ya go lebelela gore e ka ba go riegetše phoso kae pele re tswalele pele ba etla gore kwela ditaba and then re ge re ya meropeng re lebelele gore re berekile jwang ke tlo le thuša kere le re emeleng ka mola Uncle Joseph re le boga motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96 number nana go tšwa ka mola Zebediela ga molapo a Zebediela dinamuneng a re a leboga re ke a leboga modimo ntle le go senya sebaka motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM moroka a šiba ba go rogile ngwanešo nke o tšee sebaka se o ba tamiše ke moka go fetša go ba tamiša ba tla ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia ruri re tloga re lapile melala prof a ke le tamišeng ba gešo ke le lebogeng ge le fihlile ke ba ga mang ba ga ndo anke le re feng sereto sa ga ndo
se ka tseba ke mma gore nna ka jesi ka kuane pinki ka fa nna ke ngwetse a ke se tsebe e kwa a buteng ko no se tšea ka moo wa ke šaletše o šaletse ke šaletše alright Yeah. alright a buti ke mang o ke lucky o ke bralaki eo alright o tswa kae gae ke tswa ka moganyaka o ka moganyaka ga o se le lerapong ga o se lerapong o tsamaya le manna ke tsamane kgaetšedi le mme malome le mošimana ka gae o lena le ba barare le bana ba motho and then o ke mosadi a bute a lena o ke mogatša malome a lena alright no re a leboga ya se se ke mang Stefina na le lengwe ko wena mang wena aowa ke ne le leng le ko strateng ba no re Stefina alright mmamalume wa bolelang ke ana ndo abuti ka mo ne prince ndo alright ya re ka malume ka kapo nko ba femela o ya kgaso bana beshu ga re bitse maina a dingaka ba porofeta ka maina baagišane ka maina ge ka ba mohlomong e sa lela ya ngakeng eno ba gore wa kile ka notekela ngakeng ngaka ya re moagišane wa rena a re jwale re avoida gore motho a tla re ba boletše ka nna nkane le bolela ka nna mola le etse taba tša lena ga re tsenane ka ganong ge go ka fitlha lebaka la gore go be le go ngangišana o no emiša letsogo ke moka re tlabe re go lebeletše re tla ra go šupa ke moka wa tlalletša kapa wa fokotša kapa wa phigiša kapa wa dumellana se sengwe se re tloga gore se kgopela kudu ba gešo mahlapa ga a nyakege go ne le mantšu a mangwe ga a swanela go kwagala mo moyeng radio e kgetha mantšu radio ke ntongwe ya go theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale nako e kgolo le e nnyane mantšu ka moka ga ona a tswa mo radiong a ya ka tsebeng ya motheeletše e swanetše e be mantšu a e leng gore ga a tlo o lomela ka re ga tsebe ya motheeletše sa mafelelo bana bešo nnete tafoleng le a bona rena kwa rena e mo kae ge le ka tlotlo le jika re tlo tswa ka mo re senke re kwa gore na ga botse le tshwenya keng ene le hloka thuso wa mohutamang and then ke ngaka moremi ke nna ka kapa radio ke la ke makua ke ntate malefo ka mo le lokologeng bana bešo segolo thata ke go dula ditabeng tša nnete tše di letlišitše mo pitšeng tše kgolo tše e leng gore ke tšona tše e leng gore di letlaiša ka nnete ene ke tšona tše leo nyakang thušo godimo ga tšona a kere and then ya thobela nkore ke bapale sengwenyana fa pele re ka tle ra gatela pele bathoma gore fa ditaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga ke moka re ya leboga le ka no thoma go tsena ditabeng ba gešo ora thebela ntate ka kapa le ntate moremi thobela nna le mathata ke kwa gae ka kua ke mabapalong kwa gae o na le mokgwa gore ga ra go šeo ka ma 1911 go bethe go tsamaya dilo ka modimo mazenke and then ke mokana ke itse ka re tšatši le lengwe ke tswa mmerekong ke berekela mo dipolase mo ga maburukwane ke tswelela ke tšhaišitše ke tše ka no fitlha ka ema monyako go ema monyako gaka ka no feka tša sekulupe ka sebeya mo monyako ka tsena ke nnoši ka mo ka mana sesteraka ka mafasa mosamelo ke goditše dikota tše pedi di tlemilwe ka ntho tše ka diulu so ke a fihla ka ntšhelelo tšela a zengane go kgwetša motho ka gae ke tšhaiša ka mora sese yao alright so ke mokana ga ke fitša ka di tšea ka ntle ka tša parafini ya morago a lebati ka di tšhuma ga ke boa ke a mmotšiša ke re gane goreng ka mofasa mosemela go na le dikota le di tlemilwe na ra bona ke tsebe selo okay ena stress
so ka moswana ke santse ke tsoa ke mmerekong ke thibela ke noga mo monyako ke a mmitse ka re tla o bone ka gore ne ke setse ke ita ke nako ke itse ka fetse ke tsamaya aowa a ke boa mmerong ke a motšha gore nogo le ikgoditše na gore aowa re putukile pele ka moka ra sanka re no kgwetša selo go fite letšatši le lewane gape ka leila ga ke bula monyako wa mmerekong nogo le ke sa e bona gape ke a mmitse ra wape tla o bone noga ke ga a tswelela nogo la e sa e bona so dilo tša ka le nna ga di tsamaye gabotse o itse wa tla ntato mongwe ke kopalela makuleng ke tšhaišitše ntato le bolapole le nngwe a se ka kua ntle ka kua a fihla go nna a ntlhalosetša ka mokgwa ke leng ka gona mpotša mathataka awa ka nnete ke a motshepa ka gore na nkgwata mo go nyekagang gona nampila a re gona re no o kgopela dinamba ka mofa namba jaaka le nna ka tša gage go tloga moo a mfounela ka bo 6 ya late a re mo kae ke rana ke mo gae nampile ke a morela gagešo ke pele ke so a tla mo go nna a bola le nna re no monna a re tsamaye a ba swa snifina ka ra snifa ke na le sona a ba serikša kae re ba serikša kwa tlase kua a wa ntatole ka tsamaya le yena ga ke fihla re tshetse sekontiri ra ka sekgweng a fihla ka sekgweng gore go nna gore o kontšhe snifi sewe o nko phase mo fase mo so nabile ke mokana gona mole ke taborawa ke thoma tala ka letšhogo ke re gane why re phasitša bošego ka ra segwa ntatola bola ko rompotša ntho ngwe lengwe ke naganang o lua le so na sa mesefeno ke marapeletša gore a re tsamaye re jike ka gae ntho e o nyaka gore ke e dire ke tla e dira a ba ra tsamaya ka gae a fihla ka gae na ba se gona ba ile ka mamone ke šitše ke nnoši a re fihla ka gae o gapeletša gore no nna ke robale le yena nampile ke moka ke agane ke ra wa a kgonagale mapele ya ke mosadi motho ke monna jwale o robale le yena jwang o re no nna nka robala le yena gore lejwa ke re tlo tsamaya gabotse ka mokgwa wa thobalano o mokgwa thobalano ikwa so ka fetša ke gana so a le busy a nyako khisana le nna so mara ga mpatamela so ke kwa voya nkare ke voya ba something nkare ke voya nyana so atho ba mpatamela so ai ntatole ka marapeletše ke tšhogile gona mola a fetša a ngala tsamaya gona re tšo ka gate ke bola ke awa ke ra botse motho o diragalang ka yena ke re ke mo founela ore kae na le ka shima ore le scope and then ga ke kwa vele ke kwa rase ya mesi o sa mo founela le wena malome ne ke nya abose ne ke wetse ke awa ka gore ne ke tšetše ke le tšhono ne ke nya go bona re motho ke motho a muta mang jwane jwale a wa nagana gore mohlomongwe go mo founela o tla bua ka pele a re jwale o šetse o naganne ka mogomong ka digwara no mo founela mo gabotse ne ke dipuditše gore gabotse ke nyako mo swara gabotse ke nke ke betse setšhaba nkampotse gore ke motho a muta mang okay se se o emiša letsogo a e tlhalosa gabotse ntate ka kapa motho o re founetša a re motho o lante a re ngena no gore ba le ena o e dirile o robetse le ena ka kua setogeng o re motho be e le mosadi mara ga tloga le ena be e le monna emapele sese ke ngaka motho
motho ke ngaka ke moprofeta a mo tsebe a ba tsebane o tsamaile le yena e le monna ge ba ya ka segweng le ga moprofeta mo mmotsa taba tša gage e be e le monna ge ba fitlha ka segweng ke a fetoga mosadi and then wa rra setšhabe a setšhabe ebile ba tšerile phone a recorda yena motho a morela re gape ke a go bona re wan recorda motima phone ya gago fale wa rra sa nape a re alla tsona a re jikela tabeng ya go phasa ka seneifi gape wa rra gore a loke wa bana batho ba le ba tswile mo gore ba loke be ba no phurulla ditaba so ka pela jwale re biele tsona se siriko jwale nna be re le mamone be re tsamile le ngwana wa mmeoki a tipsine nne be re tsamile mosadi monna bila wa phone ka ma 12 o re gape ke diragala ke mohlolo o bona mme be re tsamile le be le ngaka napile o re ke re motlhoro wang o re gape go tlile motho so o rile so ebile o tle lena ka mogae ke mo robetse ebile o mphile number phone mapele ka nako ye abuti a robala motho o be a fetogile mosadi gape goba ba fetogile mosadi ga a šelela morobala ka re ga re tlhalosetša o re e be e le mosadi mara nke re ikušeng ga botsetabe a re ikwe ka abuti kore wa tsa re ke inyaka mo diphetogong ko gorela ke reng ena a e tlhalose gabotse ka mokgote we rena a tlhaloseditseng ka gona e na le botseng yona straight ya se ka lutela yona gore o robalang le mothola ka gore wa tseba gore bothata e ba eng ne a kgopolo a buti be itimetse ka nako eo a ke nagane gore motho o ka tloga mo wa be wa tsena ka mmabololo le motho a fetoga mosadi a fetoga monna a fetoga mosadi ke nagana re ke kgopolo e phetse ga botse o ka fetša o ija fase so abuti o gopole gore ge re bolla ka digwara re bolla ka go shera kudumela re bolla ka go shera madi and then ge o e tšhabatšhaba thuso o ka tle wa e hwetša mara madi a le mo go wena a selo se re sa tsebeng gore ke motho eng a tlo no šala ene a tlo go tlaiša so mo pitšeng tše kgolo ge o ka re go fitlha mo wa ja ke dihlong kapa wa tšhaba gore batho ba tlo reng moroka o tlo o thuša mo godimo ga nto a e kweleng go wena e seng ye yena a naganang gore ke yona re ya kwana ke re bana bešo jwale a re duleng nneteng re bereke le nnakong ene wa tseba o tle le nnete ga botsa e tla le yona jwale e no mo timeletše goba mohlho mongwe o timeletša ke yona nto wa re ke nana re maybe a ka ba a ne le tšhogo le go ja ke hlong abuti a ke re o tlo nyaka thušo re fe yona abuti aka awa yone da bona ka mogowe so yene ke dikarabala le yena motho ewe so mara a sanka ka no fetša ke fetša ga botse le yena so ke ntho if a ka e bolela ga botse kore ka lebaka la gore a ka fetša ga botse le yena go swanela o na le motho a mosadi o lokologa moyeng alright thokolosi e ka se sware founu ke kwešiša gore motho e be e le motho mo e leng gore šwe o ile a feleletša e le gore wa tsamaya ka morago ga gore motho a tsamaye o ile wa bua wa mmona ka morago ga matšetši a makae ntle le bošego bo o mo founetseng after hour a zanga no mmona gape alright bophelong ba ga go mmone ga kae motho ke ga teng o tlile a go porofeta and then la be la tsena ka gae la diatše le didiang tša go phetha la be la ya segweng at the same time re kopane makuleng ra fana le number phone nambile ko mokana late ka bo 6 a ke tlo kopana le yena mo tseleng ga re ya ka segweng pele abuti le fane di phone bua a ke reng ka seno re maubane ke moremi man phe di phone nambile gapela ka re le tselang ke di lebe ka mo bobidi di gone se gwana ka mo nke re o sepedišana ka tsile sese gane lena le bone jwang abuti alright ore nna le nna re fa di number phone ke nna ke mo gopetseng ke kwa amboja taba jaaka a sa mesefelo alright jwale ke mokana lady ke taba re ke mitela kholbeke na mfounela same time na bila re gonna rona a re kopane na be ra kopana ra ka segweng ga re fle kwa segweng ka kua a ntwa dira luje a ntwa ndira jona
a fosta gore ke robale le ene ke ntse ka ganagane ka fetse ke mogoa ka lelemo gore ne dista re ka gae gore ke tshogile bale ga botse tša dithobalano o di nyakile le sa le ka kua segweng re sa le ge le fetša go phasa re fetse dire tša ka moka ga jone ka segweng wa rra taelo e be le pheta e be e le phate ya seporofeto goba le dirileng ka kua segweng taelo e le phetileng ka monake ya mokutama no nna ke na le mahlatsa a mantši ke na le badimo so ene badimo ba gešo ke bala ba ka kwa ntle ka kua sentse re no ba batšea ba bee mo gausi le nna and then di jaaka gore di tla loka okay and then gore a tšee badimo ba bea gausi le wena le swantse le tšee tsele sese wa ka yena a sho o feitša e dira ka mogong jwale ge le tšea tsela e sese ba re ke mmila le riri ya mtate malefo ya ka mawatla gore mmilo mosesenyane mogalabo ga a šala go kgopela dilo tše kamo a senke go atla kgopolo ya gore mara mo ye e diragalang kapa e diragale a nna ne ke timetše ne o timetše warra ge le be le le ka mola segweng motho wo a nyaka taba tša digwara o be a fetogile go tloga bonneng go ba mosadi no changitše o bo mmona re ke mosadi o ne matswele o ne meriri ya bosadi ga botse ke mosadi di dula di gona di tshwaro di gona ne le mosadi ene no gona le moya o mongwe o montši and then la fitlha ka gae la tsena ka ntlong a ka ntlo ka motsentšha rona ema ka mo tsheta ntlo o ke ka mo letepereketšego ka gona ka fao okay and then go tloga mo ge o founa di-phone number tšeo le lekgono di a tsena a di sa tsena and then ga senke o itswa ka baka la letšhogo ga go nyaka go tseba gore mara motho o la be le motho wa nnete be go diagalang ka wena gaetsedi ka gore mona ile gona ke motho go thuša batho e tša fetša ba e checka gona kua so a ke tsere bona ba e bone jwang okay gaetsedi o fo o nke lokopelana le lekua go yena gaetsedi tla natso aowa nna re founetša ke ra re founela gore botsa gona song jale mme o be re neng le ena ke ngaka ya ka metseng o re ena wa ditsadima mogašwa ding di fa di bolela le ena jale ka mmutša ka re gapelela ke re solosolosolosolosolosoloso napile mmola a re o mo kgopetse tšhelete na la ke re ao a mo kgopela a re yena mmeole a re nna di-number phone tša batho ba ka nokeng ka di tseba a mphe number phone tšeo ke di founele ke bone na gore ke tšona na mapele o wena o beng o le kua go yena gape le kopana le mehlolo man a re o tseba di-phone number tša batho ba ka metsing ka metsing gone batho ba go ba le di-phone ba re ba natso šedina re tsebe gona ga re yena ke ngaka ya ka metsing lena le mo kry-ile ka metsing aowa ra mo kry-a ka metsing le mo kry-ile kae gona mo motseng ga gage allright jwale ge ba fetša go mo fa difounu tšela tša batho ba ka metsing a re motho le a se motho ka metsing ke satanism tene ka morago ga gore o riile o dilo tše mpe le mo thušitše jwang aowa senke a kry-a thušo felo allright okay ke kwele o ka re ba sa hlalosa go tše dingwe e no ya go tšona a buti ke kwe awa e no ba ka mogowe so o itša go fetše diralo tša moto ke tše ka jwa le nna ka ya kua le kua ka fetše ke wela matsong a ntate mongwe go tswa kwa ntle ka kwa so le yena o nkgoditše ke le motho mone ke le motho wa go bona nna no se ne se se ka tsenang kae ka sa se bone so ntate ola wa tla le mo ifono le yena o mpotse gore o nyaka mašelaka a ne ke a samela a ja mašelaka a mpotse gore o thibele mowa e mempe a ja mašelaka a hlabahlaba ka dinalete a ja mae a khupetša so go tloga mowe ya be le gone ke sa tle ke sa bona selo la ke robetše so a re tsene tabeng ya setlhare se le gore o se kry-ile ka mo kamoreng ya sese ke nnete bo o beile setlhare ka kufase ga mosamelo wantate moremi a ke se tsebe total nna se nna motho le go no tswa ngaka ka metsing a ya go fa sona ao be ba sa go ga nna
be re tše ngwana wa meo wo sa wa nna mo alright lebaka le legolo la gore le nape le bitša mmamalume gore a tla le thiediše tabatše ke tabatše abuti a di bolelang ka mola le monyakelang thušo ka tsona goba go sane tše dintše le monyakela aowa le nna ke ne taba tšaka alright a tsena ngwanešo okay a wona ntate modimo ntate ka kapa ke ne ngwana o ne 15 years ngwana ka bošego a robetše o lanto ka moting e re korr morago ngwaga go feta ke ngwaletše dipitšeng tše kgolo ka re be ke sa tse gore ba ngwala bjang no re nthušeng le ngwaleleng pitšeng tše kgolo ka kua gae a gone boroko tšatši leng ke ile ke tsena ka ma 12 ke tlela khone ke no kwa miraka mo khone e tšhaba miraka ga ke tsena ka gate o nne ne ngwe ka ke kgolo nyanele eka nampile ke re futsa ke napile nka re ke a khamega o ska iruga moyeng okay ya khamega nampile ya fofashile jole ke timela kwa mone gore o ampulele ka pela e bile ga e fofa mola e wisha le fofa o ampule ke re la ke man no nyalla kwa ntle e wishe le fofa a re robra fofa le gore ke la mohuta ma ke no nyana mohuta mang e kgolisona la go rawa nna nka segone wa boifa ke ra wa go neta ba sa gona roba le froka matsa ke ila ke tsoga ka tlhoka fofalele ene ntate moremi go ne jwale go tloga ngwa go feta ka November ke no tswa diisho so mo diduleng le mo dimpenso di no tswa sa fola di a fola di a tswa ndi a hlohlona lotolaka di ba o kare ke lepanta di ba o kare ke rashi fela a se rashi ke sort of dikutu a o se phula fela sa fola nambile go tla tše di tswa ditšhila go di tswa metsi di tswa metsi ditšhila okay like o ka re diboko so a se boko ke ditšhila go fetša mo go fetša o fetša go fetša mo tša madi okay le go nujwale di no tswa le go nujwale ke sa le tsone ne ke tongwaya loto la ka go tloga be ka go feta le rurugile ke sa tse le rušitše keng le no ruruga ke a lengwa le lona ke a lengwa ke lekile go ya di-testing gantši ke re maybe e ka ba maletše a go njwale aowa a sona ke makatša ke tsona dišo tše go tloga go feta ka November alright ga ya aowa man mama go kae o hlokofetše molato a o ne hlokofala ba re ke sejišo o hlokofaletse a le ngakeng okay mene ke sa le monnyane be ke ne sa ma 12 years ba ne 9 years alright a buta ka ba ne 18 years alright sesi wena le abuti le akwana ya rakwana and then ka morago ga gore abuti a re ke bone setlhare ke se ke se thumile go ne le motho mote wa ka ga a ileng a mmona goba a ileng a mohlalosetša taba ye a le bitša le ka go e bolediša ao wa boditše nna re ke bone setlhare ka moreng ya go mo godimo ga mpete ka mpa sa ga mosame ke sa gonaka bana ba ba modimo ba šokiša le nna ke agile mo thele bona re no swana re no hlaka go swana ga šale o bona re fegeletšana so ka moka re no swana re tsebe le gore re molato ke eng nke di no tla ka wena mmamalong gape le nna ka kua go nna ke mathata fela gore go ne magotlo a magolo le a mannyane le mafele o le bona gantse le bona re ke marega jwang mare mafele a gona o ka bona magotlo mpotse legotlo le thubula fridge o kgone e bona ka morago ke ne le ngwana wa lesogana o ile a re go kry-a matogwana witbange ba mo tshereanya ke kgale ke kitima dingaka ke mo tsamaiša awa nna a ke kry bokaone and ka moga ya go ne kwano and then nna kore bokone style sa gore a ke suela lebala nkere ke bona ditlhako tše dingwe mara di bonagala gore tše a se tša mpša tšene nkore go ne mantle a mang ke re a wana ke ile ka olela gante ke a to go batla mphapo a ka gantjela o sa bereka and a ke robala matsogo a ka a omelela ga oma and morwedi wa ka o ne ngwana wa mosimanyana a kwešiše ngwane ka re mogala o ne style sa gore a bolela gore yena o tla te polaya
gore ka kwa motseng wa ka go hlakahlakane gore a ke tse gore ke rieng e sa le re thoma go aga a re fetse ebile mongwako wa gona go bonala dintho ba tena tse di fofuregile gore a ke sa tswa le gore ke rieng gore nna le bana ba re no swana gore no hlaka go swana ke tse gore ga botse re tla thuša ke eng gore no gopela thušo tate Moremi gore a ke tsebe mo ke lentse mogala ba ga go kae robetse ke sane ke ne 29 years ke sa lo monyane heba okay Prince gore ya man nka no ka re utshogile wa rra wa ka tshoga wena o gabotse go ba gona le se o rata go no se fetiša le wena wa nna ka gabotse le ga teng molato kua ga ya go boroko ke bona dilo o bonang wa rra dilo tša bošego eng se nko re tlhalosetse o etša motho-kgomo ke motho mmele tlhogo ke manake ya la motho ya kgomo okay then ke nna motho no reng ke a tsome ke motsume wa tsoma wena ke motsume diphoofolo tša mohutama le tša mohutama ke tsoma dibatana mo difeletseng bo dinkwe o ne le go di swara dinkwe ke a di bolaya nkwe ya nkwe na wa itseba nkwe wa rra nkwe ke le pogone nkwe ke ya mo ya dithabeng ke yona thaeka ya mogopha magoši o tlo di swara dilo tsena ke tlo di swara okay so ke mo ka ke nna motho re ke a tsoma ke ne go ya go tsemeng ga ka ke ya bošego jwale ke tseme ke di bona mo tseleng ga ke bua gae ke go ja batho bošego boo jwale mahlatsi a ko gore ke mophela ke ba tseba metlhe mara ka jwa mo tabeng tša bona batho ba le ba lemo gore o a re bona ka tabang ya mpiatši ya gage a re bola mpiatši metlhe le metlhe ba bola mpiatšela a watitšeneng ke robetši ya gone bothata ke ka masa ka bomatereng ke felelwa ke boroko e re gannyane Moremi o ka re wa go duma nke o moadime le kopelwana le Moremi a berekšele batametša le kopelwana le ka mo ke bona o ka re ga a bolela o ka re prof wa moduma thobe o ka tswela pele wa re ke robetše ke felelwa ke boroko so ke ne ke ne le sister la le sesi ka mo ntlong ke moka ke kwa di-step di atla di tsena ka mo jarateng ke ra wa go re ke papa go ngwana wa sesi o itlotlo kokota ko le madile o tswa mo a tswang aowa ke sa dutse gona so dimpše di a go bula bwana a di go bula ke a go ikamela ke dutse mo mpeteng nto e rarela ntlo e tla mo lebating ya ema sometime e rarela ntlo ela e tlo ema mo lefestereng laka ke thomotlela ke le tshoga ke tlo re ke lebana le yona ka mahlo ke tšhabela ke monagane ke a batamela kua kgausi le ntlo ela ke ntse ke ya mpia ye ntee ka montle ya loma ntole ke boela ke monagano wa goreng e re ke tšhabe ke yaka ka mereng ya sesi ke a motlhalosetše ke re gape ke nyakile timela ka taba gore ke tšeene le nto mo lene ke šetse ke etswa ka lefastere mahlatsi kore mpia e lomme ya tšhekana le mpiela sesi o re a re tsamaya ro e bone ke ra owa nna ga gone gore ba re nka tswa cause nna o leredi ke e bone nto eo wena nto ke bolelang ka yona o e tsebe ke re wa di kwa dimpia tše di go bula ka montle na gore aowa dimpše ke a di kwa mara nto o e bolelang nna ke eko nna ke a ekwa e tšheke di loma mpiatše a o e rarela ngwako e ya kua mahlareng ya rie thoga mehlarenyane e la kua le ile a wa ya sepela gone molato ke ntwa mohutamang Prince ke yona ke fetseng go bolela ke re motho-kgomo ke motho mara tlhogo e ne manaka okay ya thoga mehlare e thoga mehlare ya sepela forogo a go esa ke bitša sesi ke re tla le ka gape le tsore ke tsogo e sa le ka pele ke re tla o bone manawana nto ele šia gona gona kama ba feta ke ya ngwana ka bane 5 years na ngwana ndila be le feta ke la ngwanaka mara ke la motho lo okay ya toga manka ya maitu ya lahlela mo fase ya ngapa mo monyako wa bona ke tse le dula kae Newstead Moganyaka kua Moganyaka gone motho-kgomo kgauso le lerapo alright so Prince dilo tše wena o di bona ge o boa go tsoma le ge nka dula ka gae ke no dula ntše mašegong gare ke ditshwaretše founu jaaka awa ke kgone o di bona then ge o ile go tsoma dilo tše kua nageng a o di bone
nageng ke a di bona mara je angre ke tse dintse di tša tsona di ria tša tsona ke ya te phetela na dula ke di dia tša tsona eng wa rra o bona eng ke bona batho ka mosgweng ya and then ba dia tša bona wena o no te phetela wa ya kua o ya o dula ke bua ke be mo go bona ke ba boifi ke tloga ke no te phetela mara wa rra wena okay badimo ba gago ba strong batho ba go bona dilo tša mohutoki a ba be ga botse ai probleme ka go bona dilo tša bošego di rithitšela tša gona di a tsamaya di aparela wena wa re ka baka la gore nna ke tshepile nna monno ka kua gae ka baka la goreng ge selo ya se bone be re kgone to re le ithuki ra re tsamaya ba jajile ile a ntshoša ga senkana ka le go tswa ka mokgone a tshogileng ka gona ka re ile a fetša a robetse le nna godimo gampete a tšhabile ka moreng ya gage okay so o ne nako e kae o bona lo tse di so prince o tloga ke sane 18 years ya ke boa komeng go njwa le o ne mengwe mekae o njwa le ke ile sora 25 ora ona le bo ma 6 years to 7 years o di bona o hloka thuso e jwang prince nna ke tlhoka thuso tshireletso ke duma ka ge nka tla ke sa tle ke sa bona jo tša mohuto ene go ne le ngwe ke lebetse before nka fetla go yona o ne mmetso go mputse ka mokgone re yena a ka nte ya so a ntreanya ke motho wa mme ne ko ne re ke hloke mmone le o raka go dirang o raka ntreanya o mmona bošego a kere ke motho o mo tsebang wa gona mo nageng ya ga bolene and then polelo ye ya gore a ka go tshereanya o e boletše e le mosegare kapa mo ditorong o e boletše e le mosegare ke mmona mang le mang a mmona ne o e bušetšela gantši ebile le maabane o e bušeleditše lebaka la gore a gapeletše gore yena a ka go dira gore o latlhegele ke mogopolo keng wa mmona ke ko mongwe ba bonang bošego kore ke nyako ne kuša gore maybe le lwele mosagare ore le dirileng prince go tlabiwang gore a bolele so sebakwa kore o bolampia jaaka metlhe le metlhe ke a losa o ne mpiatše kae prince ge di feleletse ka moka ngwago ke nagana gore ke lositše mpiatše 40 mapele o be o ne mpiatša go feta 40 go ntšwa le ke tše kae prince wa tokoleditše o šetše teng o tokoleditše fale prince monna o bolaya eng maleka ke maleka dimpiatše tša gago ke swara tše ka moka gabotse ke nna ke rata tšea di bareng ke di-pitbull tše tša go gobatša batho prince di lomele motho mpiatše ankere mpia e lapa e be le chance go ka tla ya re ile le kišana le motho di a lapa ne a o bua setogeng di lapile ya go sana chance tše e robale nako le sa re e khutšitše go iwa setogeng a e be le chance batho ba ba go ba le di-pitbull gore di lome batho kore a ba di lapiše ene le tsona di a fapana still di-pitbull tše di a fapana wena o rata tše dife mo go mekhuta ya di-pitbull ke rata e nka reng ke china to ke ya go mixiwa ka mpia selegae wa e mixa buang prince wa e breeda o nyaka pitbull straight wa e nyakela mokgotsi wa mpia ya selegae then di a go riela pitbull e wena o e nyakang ya o ne maitemogelo a dimpia prince jale o di fepa kang dimpia tše 40 prince nna ke ya di apeela kua gae ankere di ankintše ke tsoma dibatana tše ke rekišetša bo mangaka then tšhelete e tsone tša te support-a go tsone ke kgona go reka bo maupi ke a di apeela kore tša te support-a mpia tšele tsone ka bo tsone le nna di a nsupport-a jale mare ba busy le tsona ka moka ba ntshepiša tsone lo tša mohutong no o hloka thušo ene le lapa la geno le hloka thušo ene go nyakega gore re go šireletše wa e bona tene re bone gore re ka bereka buang prince wa bona so go njwa lo šetse ka mpia e teng then mo bophelong o nyaka go bona o leng prince ntle le go ba motsumi mo bophelong nna ke nyako bona ke le DJ famous le go DJ wa DJ mo di-taveneng mo ka moka mo medirong partyng ka moka o ne sound sound a ke nna motho le re go mo letšišaneng mmogo wa ka okay alright mola batswadi ba lena ba robala le ile la hlapišiwa aowa
mola motso wa bantsho a senkela hlapishiwa all right and then ntate moremi le ene wa o nyile ne 6 years bošego a robetse ka matere o thoma ka ma 12 go fihla ka 3 o lomagantšha mena o dira menwana tshwanang bile thothomeisa leto le le 1 lapa mamage le se la berekwa le ba le dika batho ba ka tšea dilo tša bona ba di bea ka mogae go ba bo bapallo ka mogae ba e direla ka mokgo ba nyakang batho ba ba bošego lapa ge le se la berekwa le ba bonolo gore batho ba bošego ba tle ba itirele mokgwa ka bana ba ka mogare ga lapa ba ba tšee ba ba berekiše ka mokgo bona ba nyakang Prince o hloka thušo abuti ya ge o hloka thušo mamalume o hloka thušo ga mmogo le wena o hloka thušo ka kua re ne bothata ba gore ba mo tšhetše leswiswi motho wa monna wa moporofeta a ka seno go bona le kgono ebile la be le šetše le tšeana le ya sekgweng ka morago la tšeana la ka gae la ya go dira dilo tša phako go ne se a se tšhetšeng mo godimo ga mokgalabola taba ya bobedi motse ola o nyaka go berekwa mmago lena o hloka go berekiwa le lena le hloka go berekiwa Prince ga ke rate gore e be motsumi a ke rate ke rata gore Prince ge e le gore ke DJ a be DJ bolla nnete ntate moremi le nna a ke rate ba motsumi ka baka la gore dimpia tšela tša gage tšela kore šitše ka re tlo re tlhoiša ka batho tšela tlo tlhoa ke batho o tlo kgola dimpia dimpia tšela ntate moremi dimpia ke dimpia kere o kry di nyetse ka di-next door a ke re napile Prince a mola ba re tla o tlhakole a sene ko le tlhakole nampile wa bona ke problem ke bothata ene se seng gape ke gore nna bela ka bonna ne ke re a tlogole go hlwa a lebeletse dimpia at least ga ya go tsoma a dime dimpia a fetse a di bušetse goba a theye a kere gone dilaga gone dibokterata tša go thea diphoofolo le gona makgowa ba sa dumela batho ba tsena ka ditšhemong tša bona kose diphoofolo di a tura wa ikušiše phoofolo di a tura so Prince ke duma gore a lebelele se sengwe se e leng gore se ka tla sa motlišetša letseno le le botse and then a kgaogane le dilo tše tša go mološa le batho wa ikušiša so re tlo le thuša re boneng gore re bereka buang Prince and then re monyakeleng spiritual counseling for dilo tše a di boneng and then re mmereka be gabotse Prince dimpia go di rata ke tlo ya ke kwa ke tlo go fa maele gore o direng a kere mpia ya berekwa e swana le motho tlo le thuša motse o tla berekwa abuti o tla berekwa le hloka go tla kua gae le tle le hlapišiwe le lebellwe and then re tšee go tloga mo mamalome go ne magotlo a mangwe ke magotlo a go romelwa ke ya go senya dilo tše botse fela ka gae a tlogela dilo tša kgale ka senya dilo tše botse ka moka dilo tše di senyegela go sanente e kaone ka mo go nne no tlhoka pelaelo ke tlo go thuša ke bao malome ka kapa tšentšhe re tla di feleletša ka mola a gone bothata gape jale le mpolaile mola ke sa re ke tlo go gopela Prince tlalo la nkwe le re a tlogeleng go tsoma batho ba modimo a ke re jale bothata ke gore malome ka kapa o swara nkwe le o lwana goba nkwe straight Prince nkwe o e swere ga teng ke swere ga teng nkwe ke ne le ba Tafolkopo re le ka dipolaseng ga Gousu ke kampa Mosotho ya kgausi le ya Makgowa wa bona gona mo dikampeng a ke nyake o tsena banna ba le ba kwata kudu so re tla ilukiša ra bona re mothuša jwa ya o ka bolela le bona awa polelo a e sa le gona moroka nne bana bešo ge o ikwa ke re wa tseba ba bona mehlolo batho ba ba kopanang le bona e ka bang dingaka gore ya ba ba porofeta mo go bona ba no ba le dika ka moka ba ikwa ge abuti motho a fetoga monna mosadi ga a mo founela o re loskopo jikijike ga e sa bereka wo o re utswa kae motho la re ke tseba di-phone number tša batho ba ka metsing tlišang mo ke boneng what if batho ba le ba bereka mmereko mo tee wa go swana na mara go lokile go netaba moroka o tla itšea go tloga mo o tla tseba re na swantše a berekeng jwang re lebogile ke re